Hallelujah. Amen. It's a good thing to be in God's presence. You know the way you go to the hospital and then the doctor treats you and you get well. When you come to the presence of God, it's like that. It's not normal for you to come with burdens and return back with your burdens. Jesus said, cast your cares upon the Lord, for he cares for you. He said, take my yoke upon you and learn of me. He says, my yoke is easy and my burden is light. So anytime you come to the presence of God, just ensure that whatever is a load on your head, drop it and go home. And let him fix it for you. Hallelujah. Hallelujah. Father, we thank you this morning. Thank you because we know that you have not gathered us to waste our time this morning. Give somebody a tangible touch and experience. In the name of Jesus. Amen and amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. I want to one more time welcome us to this service. Today is the 15th. Is it 15th now or 14th? 14th of December. ለዲሴምበር 14 በፈረንጆቹ በድጋሚ እንኳን ደህና ተገናኘን እንኳን ደህና መጣችሁ። Yes, that is 15th. Is it also Ethiopian calendar? International? Yes. So Ethiopian calendar is what date? 5. Today is 5? Yes. Of which month? December? 4th month. Like what month then? Of course December. December? Yes. Our December is the 4th month. All right. So we are like 10 days ahead of you? From 8 to 9. Oh, I beg your pardon. It's 5 and 9. That's all right. 8 to 9. We'll find somewhere to balance this calendar one day. I was telling my wife this morning that there is need for us to hold the end of year get together. በዚህ ከባለቤቴ ጋር እየተነጋገርኩ ነበር የዚህ ዓመት መጨረሻ ላይ አንድ ላይ የምናከብርበትን የሻይ ቡና እያልን where the whole church will come together and then we'll just eat and celebrate and thank God. ስለዚህ ሁሉም የቸርች አባል ይመጣል አንድ ላይ እንሆናለን እናመሰግናለን እንበላለን እንጠጣለን ማለት ነው። But then in the international calendar it is the end of the year, but in the Ethiopian calendar they are starting. So ግን ግራ የገባን ነገር በዓለም አቀፉ ካላንደር በኢንተርናሽናል ካላንደር አመቱ እያለቀ ነው በኢትዮጵያ ደግሞ ገና እየገባ ነውና እንዴት አብረን እናምጣው እያሉ ነው። So I believe God will give us a common ground one day. ስለዚህ እግዚአብሔር ተመሳሳይ የሆነ ነገር መነሻ ይሰጣልና በዛ ቀን ይሆናል ማለት ነው። Where we'll be ending together and starting together. አንድ ቀን እንጨርሳለን አንድ ቀን ቀን አቆጣጠራችን የካላንደራችን ተመሳሳይ ይሆናል። Hallelujah. Hallelujah. Yeah, but I think between now and the end of December, let me just put it that way, we would find somewhere. ስለዚህ በዚህኛው አሁን ባለንበትና ይሄ ዲሴምበር በእኛ ወይ ደግሞ ህዳር በእነሱ የምንለው በዛ እስከሚያልቅ ድረስ የሆነ ነገር እንፈልግና አንድ ላይ የምንሆንበት we will just come, just sit, just eat, enjoy ourselves, discuss, get to know more of ourselves, eat injera, eat anababaro, eat get some tips and then and all that. And bunna, we Yes. take some bunna and macchiato and ስለዚህ በተርጎም አያስፈልገውም እነኚህን ሁሉ አንድ ላይ ሆነን እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። all right, Father, we ask that you speak your word to us. አባት ሆይ ቃልህ ወደኛ እንዲነገር ቃልህ በመንፈስ እንድትናገረን እንፈልጋለን። In the name of Jesus. በኢየሱስ ክርስቶስ። Hallelujah. Hallelujah. For those who were not here, were not able to come on Wednesday. ሮብ እዚህ ላልነበርን ወይ ላልመጣን we started a series for the month. የዚህ የወሩን
ተከታታይ ትምህርትና የወሩን ርዕስ ጀምረናል። And the month of December was declared by the senior pastor as our month of taking charge in health, liberty and wholeness. በመጋቢያችን የተነገረው ስልጣናችንን ቦታችንን መቆጣጠር በመለኮታዊ ጤንነት ነፃነትና ቅድስና በሚል So it's a month that is targeted at handling anything that looks like sickness or affliction in the lives of the people. የትኛውም ነገር ህመም የሚመስል አካላችን ላይ የማይሰራ የሚመስል ነገር ሁሉ ምንም ይሁን ምንም not just that you will be healed, but then you will also become an agent through which God is able to use or pass through to heal other people. ወደ ጤንነት መመለስ ብቻ አይደለም ጤናማ ከሆነም በኋላ በእኛ ውስጥ በሚሰራው ኃይል ሌሎቹ ላይ ጨነን ጤና የምናደርግበት ወር ነው ማለት ነው። Because the grace for healing, as it were, is not only meant for pastors or prophets like we saw on Wednesday. ሮብ እንዳየነው ለመጋቢዎች ለፓስተሮች ብቻ አይደለም ይሄ ጸጋ የተሰጠው የማዳን ጸጋ የመፈወስ ጸጋ The Bible says that these signs shall follow them that believe. መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው እነኚህ ምልክቶች ለሚያምኑት ሁሉ ይከተላቸዋል። So if you believe in God, you should be able to manifest signs. በእግዚአብሔር ካመናችሁና ልጅ ከሆንን ይሄኛው ምልክት ማመን አለብን በዚህ ምልክት And one of the signs that shows that you're a believer is the ability to lay hands upon the sick and let them be healed. ስለዚህ አንደኛው ምልክት መታያው የሚሆነው የታመመው ላይ እጅ እንጭናለን ያ ደግሞ ህመም ከነሱ ላይ ይነሳል። Ability to see someone who is possessed by the devil, lay hands on the person and cast out the devil. በዲያብሎስ የተጠቃ የተለያየ መንፈስ ያለባቸውን ሰዎች እጅ ይጫናል ይፈወሳል። So when those kinds of things begin to happen through your life, don't think it is abnormal. ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ሲፈጠር በህይወታችን ትክክል አይደለም ብላችሁ አታስቡ። It is only a sign that you are a believer, you are a follower of Christ. አማኝና የኢየሱስ ክርስቶስ ተከታይ ስለሆንን ምልክቱ ነው ይሄ። So I want to give just a few summary of what we did on Wednesday. ሮብ የሰራነውን ወይስ የተማርነውን ነገር ትንሽ ማጠቃለያ ልስጣችሁ። On Wednesday foundationally we began talking about the root of sicknesses. የህመም መነሻ ምንጩ ምንድነው የሚለውን አይተናል። And then we try to see whether healing is for everybody. ስለዚህ ያየነው ምንድነው ፈውስ ለሁሉም ሰው ነው ወይ ብለን ጥያቄ ጠይቀናል። So as a very smart way of summarizing, we just identified that the root of sicknesses and infirmities. ስለዚህ ቆንጆ ሆነ ማጠቃለያ ሰጣችሁ የህመም ምንጮች መነሻዎቹ ምንድናቸው ብለን አይተናል። Came from the fall of man. የመጡት ደግሞ ሰው ከመውደቁ ጀምሮ ነው። That the day man, Adam and Eve disobeyed God, አዳምና ሔዋን እግዚአብሔርን መታዘዝ ባቆሙ ጊዜ on that day death was introduced into man. በዛ ቀን ሞት ለሰዎች መተዋወቅ ጀመረ። Because God had told them before then that if you eat of this tree, you will surely die. እግዚአብሔር ቀድሞ ነግሯቸዋል ከዚች በለስ ብትበሉ ትሞታላችሁ ብሏቸዋል። So we saw that upon the disobedience of Adam and Eve, that death was actually introduced. አዳምና ሔዋን ካለመታዘዛቸው ጀምሮ ሞት በዚህ ምድር ላይ መታወቅ ጀመረ። He didn't die the same day he ate the fruit. ወዲያው የበላ ቀን አይደለም ወይ ደግሞ የበሉ ቀን አይደለም የሞቱት። But then a process was started in his life. በዛ ጊዜ ግን የሞት ሂደቶች ያንዳንዱ ነገር ጀመረ። Before then, man had the opportunity to operate with what is called eternal life. ከዛ በፊት ግን የነበረው ህጋቸው ያንን ህግ ከመጣሳቸው በፊት የነበረው ዘላለማዊ ህይወት ውስጥ ነበሩ። It was a life that couldn't be destroyed. የማይበላሽ ወይ ደግሞ ምስቅልቅል ህይወት የሌለበት ህይወት ነበር። But when he disobeyed, God caused everything about him. ያንን ነገር መታዘዝ ሲያቆሙ ግን ሁሉ ነገር ወደ እርግማን ተቀየረ። God caused the woman that she was going to bear children in pain.
ስለዚህ ኢየሱስ ይቅርታ እግዚአብሔር ያንን ሔዋንን ረገማት በህመም በምጥ ትወልጃለሽ አላት He caused the man that before he would eat he would have to sweat before he eats. ስለዚህ የምትበላውን ፍሬ ከመብላት ከማግኘት በፊት በላብ ፍሬ ትበላለህ ትደክማለህ አለ He caused the ground the earth for the sake of man. ምድርም በሰው ምክንያት ተረገመች So the earth was limited in its capacity to produce to support man. ስለዚህ ምድር ማፍራት ባለባት አቅም እንዳታፈራ እርግማን ወጣ And everything was limited about the life of man. የሰዎች ህይወት ውስጥ ሁሉ ነገር ገደብ ተበጀለት So on that Wednesday we saw that sickness is a gradual process unto death. ስለዚህ ሮብ ያየነው ምንድነው ህመም ወደ ሞት የሚወስድ ሂደታዊ መንገድ ነው ብለናል But in the beginning it was not so. በመጀመሪያ ግን ያ እንደዛ ነበር God made man a perfect being. ሰው ሲፈጠር ፍጹም ነበር ይሄ ነገር አልነበረም But sickness sin came and corrupted that perfection. ስለዚህ ህመም መጣና ያን ፍጹም የሆነውን የእግዚአብሔር የፈጠረውን አምሳሌ በእግዚአብሔር አምሳሌ የፈጠረውን ነገር መሰረቅ ተጀመረ So sickness and death is an outcome of that imperfection. ስለዚህ ህመምና ሞት ከዛ ካለመታዘዝ የመጣ ነገር ነው So we now saw that we asked the question that was healing meant for all. ስለዚህ አንድ ጥያቄ ጠየቅን ሮብለት ፈውስ ለሁሉም ነው And we were able to answer it towards the end that potentially that yes healing is meant for all because Christ died for all. ስለዚህ መጨረሻ ላይ የመለስነው አዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሁሉም ስለሞተ አዎ ነው መልሳችን But whether everybody is able to access and live in the state of health is another thing altogether. ነገር ግን ይሄንን ሁሉ አውቆ ሁሉም ያመነ እግዚአብሔር ልጅ የተባለ በዚህ መገኘት ውስጥ መግባት እና ለመግባትና መጠቀም አለመጠቀም ግን ሌላ ጥያቄ ነው And we said just like Jesus Christ died to save all mankind ኢየሱስ ክርስቶስ የሞተው የሰውን ዘር ሁላ ለማዳን ለመፈወስ ነው that sacrifice was also meant to handle every form of sickness. ስለዚህ ያ መስዋዕት የተደረገው የትኛውንም ህመም ለመፈወስ ነው But the death of Jesus Christ for sinners doesn't automatically translate into the fact that everybody will be saved. ስለዚህ ለኃጢአተኞች ግን የኢየሱስ ክርስቶስ የቀራንዮ መስቀል ያደሙ ስራው ለሁሉም አይደለም ለኃጢአተኞች ግን አሁንም ላልተመለሱት ግን So you must acknowledge the death of Jesus Christ and then believe and confess the lordship of Jesus for you to be saved. ስለዚህ ለኢየሱስ ክርስቶስ ሞት በእኛው ቀና ሰተነው በልባችን አምነን ባፋችን መስከረን ያንን ነገር የኛ ማድረግ ይቻላል Now that price that was paid by Jesus also covered every sickness and affliction in the life of man. ኢየሱስ ክርስቶስ የከፈለው ዋጋ በሰዎች ውስጥ ያለውን የትኛውን በሽታ የትኛውንም አለመሆን ወደ መሆንም ያመጣል So why then are people still sick? ለምንድን ነው ታዲያ ሰዎች አሁንም የሚታመሙት And then the question also follows, why then is everybody not saved? ሁሉም ሰው ሌላም ጥያቄ ሁሉም ሰው ታዲያ ለምን የተጠበቀ አልሆነም በዚህ ደም ለምንድን ነው ሁሉ ነገር ቃል ኪዳን ውስጥ ያልገባው So Jesus, I said on Wednesday that Jesus is not about to die another death again for sin and sickness. ባለፈው ሮብ ሌላ ነገር ያልኩት ምንድነው ለሌላ ህመም ኢየሱስ ድጋሚ መጥቶ አይሞትም That death he died was once and for all. ያ የሞተው ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ Whether you understand, believe and tap into the benefits of the death is another thing altogether. መረዳትና ለመረዳት ከተረዳነው ደግሞ ኢየሱስ ወደ ከፈለው ዋጋ ገብቶ በዛ ውስጥ መጠቀም አለመጠቀም ሌላ ጉዳይ But the truth is you can live as a believer and live above sickness. እውነታው ግን ምንድነው እንደ አማኝ መኖርና ከበሽታዎች በላይ መኖር ይቻላል We are going to expand more on this by next Sunday. የሚቀጥለው እሁድ ላይ ይሄንን ያስፋፋን እንሄዳለን How we can step into live in the realm of health. በጤናማ ደረጃ ጤናማ ሆነን መኖር የምንችልበት ደረጃ ምንድነው እንዴት ነው ብለን እናያለን How we can tap into the realm of divine healing and health that God has provided through the death of Jesus. መለኮታዊ ፈውስና በጤናማ ለመቆየት በኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ውስጥ የተሰጠንን ነገር እናየዋለን And I want to guarantee you next Sunday is going to be very explosive. የሚቀጥለው እሁድ በጣም አስደማሚ ነገር እንደሚሆን አሁኑ ነግራቸዋለሁ If you want to know your right as a believer in living in divine health,
በመለኮታዊ ጤንነት ውስጥ የኛን መብት ማወቅ ከፈለግን don't miss out in next Sunday ስለዚህ service. የሚቀጥለው እሁድ አይቀር። Hallelujah. ሃሌሉያ። So today we are going to be looking at another dimension. ሌላ አቅጣጫ ደግሞ ዛሬ መለኮታዊ ጤንነት ባለው መልኩ እናያለን። We have established that the source, the original source of sicknesses or sickness afflictions came from the fall of man. የጀመርነው ሮብለት ሰው መውደቅ የጀመረ ጀምሮ በሽታ አለመሳካት በሰውነታችን ያለው ለተበረለት ዓላማ እንዳይውሉ ያደረገበት ኃጢአት እንደሆነ አውቃለሁ። So today we shall be looking at the channels of diseases. ሁለተኛ ዛሬ ደግሞ የምናየው ነገር ምንድነው? ወደ በሽታ የሚወስዱ መንገዶች ምንድናቸው? What are the channels through which diseases come into the life of a person? በዚህ በሰዎች ህይወት ውስጥ በሽታ ወይ ደግሞ እነዚህ ህመም በምን መንገድ ነው የሚመጡት? Yes, the origin came from disobedience. መጀመሪያ ዋና ምንጩ የመጣው ካለመታዘዝ ነው ብለናል። But there are channels, routes through which it can gain access into the life of a person. ስለዚህ ሌላ ደግሞ መንገዶች አሉ አማኞች ወይስ በሰዎች ውስጥ የሚገቡበት መንገድ። So we'll read from Matthew chapter 4 verse 23. ማቴዎስ 4:23 እናነባለን። Matthew chapter 4 verse 23 ማቴዎስ 4:23 as our anchor scripture for today. እንደ መግቢያ መጽሐፍ ይሆናል። I'll read in English and then you read in Amharic. The Bible says, and Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people. ኢየሱስ በምኩራቦቻቸው እያስተማረ የእግዚአብሔርን መንግሥት የምስራች ቃል እየሰበከ ለሕዝቡ መካከል በማንኛውም ደዌና ሕመም እየፈወሰ በመላው ጋሊሊ ይዘዋወር ነበር ይላል። You know, when Jesus walked the earth, ኢየሱስ ክርስቶስ ምድር ላይ በሚንቀሳቀስበት ጊዜ every sick that he saw, he healed. የትኛውም የታመመ ሰው ሲያገኝ ይፈውስ ነበር። Every oppressed he saw, he delivered. የትኛውም በሰይጣን የተቆጣጠራቸው ሰው ካለ ነፃ ያወጣቸው ነበር። And Jesus was just trying to make a statement ኢየሱስ ቃል ነው የተናገረው፣ የሆነ መርህ ነው የሰጣቸው። that living in a sick state, sickly state, ስለዚህ በመታመም ዓለም ውስጥ ወይ ደግሞ ግዛት ውስጥ መኖር was not how God created you. እግዚአብሔር የፈጠረው እንደዛ አይደለም። So each time he met a sick person, he restored the person back to health. በየትኛውም አጋጣሚ የታመመ ሰው ሲያገኝ ያልተሳካ በሰውነታ ላይ መሳካት ካላገኘ ያነሳቸውና ይፈውሳቸው ነበር። All right, so it's a statement to people that this is the original state God wants you to be. ኢየሱስ ምን እያለ ነው? የመጀመሪያ ዋናው የተፈጠራችሁት ልክ እንደዚህ ነው ብሎ ነበር የሚያሳያቸው። Does that mean man will not die again? ስለዚህ ድጋሚ ሰው አይሞትም ማለት ነው? Not necessarily so. ያ እንደዛ ማለት አይደለም። Man is still going to die. ሰው ይሞታል። But for the time being that he or she is alive on earth, በምድር ላይ ግን መኖር ባለብን እድሜ የምንኖረው ሁላ he or she is not meant to be at the mercy of afflictions. ስለዚህ መኖር ያለብን በጉዳቱ ምህረት እያደረገልን ወይ ህመም ምህረት እያደረገልን መቀጠል አይደለም ያለብን። I want you today, from today, to treat sickness and affliction, infirmities as sin. ከዛሬ ጀምሮ እንድታስቡ የምፈልገው አለመሳካት ሰውነታችሁ ላይ በትክክለኛው መንገድ ማይሰራ ከሆነ ህመም ካለ ኃጢአት። Because what brought about sin was what brought about sickness. ስለዚህ ኃጢአቱ ነው በሽታን ይዞ የሚመጣው። So don't deceive yourself that Jesus came to take away sin and left sickness with you. ስለዚህ እንደዚህ አትውሰዱት። ኢየሱስ ክርስቶስ መጣ ኃጢአትን ሊያስወግድና በሽታ ደግሞ በእኛ ውስጥ እንዲቀር አይደለም የመጣው። So we have two objectives that we are going to achieve at the end of today. በዚህ በዛሬው ቀን ሁለት ነገር ማሳካት ያለብን ወይ ማየት ያለብን ዋና ግቦች አሉ። Number one objective of today's አንደኛው የመጀመሪያው ዋና ዓላማችን is understanding the various avenues through which man is afflicted. የተለያዩ መንገዶች ሰው የሚጠቃበት ሰው ትክክል የማይሆንበት የሚታመንበት መንገዶችን መረዳት። What are the different channels, avenues through which sickness comes into the life of a person? ህመሞች በሰዎች ውስጥ በየትኛው መንገድ ይመጣሉ? And secondly, we shall be understanding possible ways through which man can prevent diseases. ሁለተኛው ደግሞ ሰው ህመምን በሽታን ለመቋቋም ምንድነው ማድረግ ያለበት? By way of introduction, I want to say three things. እንደ መግቢያ ሶስት ነገር ማለት እፈልጋለሁ። That we already established, number one, that the fall of man was a root of afflictions. የመጀመሪያ ቅድም ብለናል፣ ሰው ሲወድቅ
በሚጠቃበት መንገድን አበጀ። But secondly, that the redemptive work of Jesus Christ, the death of Jesus Christ, ሁለተኛው ግን የኢየሱስ ክርስቶስ መዋጀቱ ወይ ደግሞ የኢየሱስ ክርስቶስ ሞት provided a legal basis ትክክለኛ ህጋዊ የሆነ መሰረቶችን ጥሏል for man's expectation ሰው የሚጠባበቀው ነገር for his healing. ለሱ ፈውስ Anytime you find yourself sick, በየትኛው ሙናቴ ውስጥ ራሳችንን ታመን ስናገኝ just tell yourself that this sickness is living illegally in your system. ስለዚህ ለራሳችሁ ንገሩት ይሄ እኔ ውስጥ ያለው በሽታ ትክክል አይደለም ቦታ አይደለም Because Jesus already dealt with it on the cross. ኢየሱስ ክርስቶስ በቀራንዮ መስቀል ያንን ሞት ሞቷል። Let's look at one of the scriptures we read on Wednesday. Isaiah 53. ሮብ ካነበብነው አንዱን እንየው ኢሳይያስ 53 Isaiah 53 verse 4 and 5. ኢሳይያስ 53 4 እና 5 It said, surely he had borne our griefs, that grief there is pain, and carried our sorrows, yet we did esteem him stricken, smitten of God and afflicted. Verse 5 said, but he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. በእርግጥ እርሱ ደዌያችንን ወሰደ ሕመማችንን ተሸከመ እኛ ግን በእግዚአብሔር እንደተመታ እንደተቀጸፈ እንደተሰቃየ ቆጠርነው ነገር ግን እርሱ ስለ መተላለፋችን ተወጋ ስለ በደላችንም ደቀቀ በእርሱ ላይ የወደቀውን ቅጣት ለእኛ ሰላም አመጣልን በእርሱም ቁስል እኛ ተፈወስን When Peter was making, that was the prophecy. Isaiah was prophesying about the death of Jesus. ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሚሞትና ከኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ስለምናገኘው ነገር ኢሳይያስ እየተነበየ ነበር. When Peter was making reference to this prophecy of Isaiah, ስለዚህ ጴጥሮስ ይሄንን የኢሳይያስን ትንቢት ሲያየው this was after the death of Jesus. ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞተ በኋላ See what Peter said in 1 Peter chapter 2 verse 24. አንደኛ ጴጥሮስ 2:24 ላይ እንዳለ He said, who his own self bear our sins. I told you sin was dealt with. ስለዚህ በራሱ ኃጢአታችንን ቀበረው in his own body በሱ አካል on the tree, በእንጨት ላይ that we being dead to sin should live unto righteousness. ስለዚህ ለኃጢአት ሞተን ለጽድቅ እንድንኖር ማለት ነው. He said, by whose stripes በሱ ቁስል ye were healed. Peter was talking about it in the past tense. ስለዚህ በኢሳይያስ ላይ አሁን የተነገረውን ነው በሱ ቁስል እኛም ተፈወስን የሚለው. So Peter said you were healed in the past. ስለዚህ እኛ ተፈውሰናል ሲል ትናንትና ነው የሚያስታውሰው. So every sickness that dwells in your body dwells there illegally. ስለዚህ የትኛውም በሽታ በሰውነታችን ካለ ህገወጥ ነው. You need to know what to do to get rid of afflictions from your body. ስለዚህ ከዚህ ጥቃት ከሰውነታችን ላይ ያለውን ጥቃት ከሱ ለማውጣት ከሰውነታችን ለማውጣት ምንድነው ማድረግ ያለብን? I want to say again that it is possible to live a sickless life. ስለዚህ ይቻላል ያለ ህመም በጤና መኖር እስከመጨረሻው ይቻላል. There is a man called John Gillick. ጆን ጂሊክ የሚባል አንድ ሰው I አለ. don't know if some of you have heard of John Gillick. አንዳንዶቻችሁ ሰምታችኋል ብዬ አስባለሁ. John Gillick was a revivalist. አነቃቂና በዘመኑ ታምራትን በእግዚአብሔር ኃይል የሰራ ሰው Was a healing evangelist also. ስለዚህ የፈውስ መጋቢ ነው ወይ ደግሞ ወንጌላዊ ነው. In South Africa there was a plague that was called bubonic plague. በሳውዝ አፍሪካ አሁን ያለው አለ ቦቦሊክ የሚባል ስፍራ አለ. And he was a missionary in South Africa at the time. በሳውዝ አፍሪካ እሱ ደግሞ ተልኮ የነበረው ሰው ነው. Bubonic plague is was a terrible epidemic at the time. ስለዚህ በዛ ቦታ ላይ በጣም አሰቃቂ ነገር የነበረበት ቦታ ነው. በጣም የሚያስፈራ ቦታ. It was killing people like Ebola, that kind of Ebola thing, or what's this other one now? COVID or that kind of thing. ስለዚህ እንደ ኮቪድ እንደ ኢቦላ ሰውን የሚጨርስ አሰቃቂ የነበረ ስፍራ ነው. So when the person dies, there is a foam that comes out from the nose, from the mouth and all that. ስለዚህ ሰው ሲሞት በአፍንጫው አረፋ ይደፍቃል የተለያዩ ነገሮች ፈሳሾች ይኖራሉ. I'm sure you saw the way they handled was there COVID in Ethiopia? Yes, COVID-19. There was COVID here? Yes. Was there COVID in Ethiopia? ኮቪድ ነበር አይደል በኢትዮጵያ? አዎ በሏ. Yeah, when there was a shutdown everywhere
in the world. ሁሉ ቦታ በዓለም ዙሪያ ላይ በጣም መጥፎ ሁኔታ ነበር። So anytime anyone who died of COVID, በኮቪድ የሞተ ማንኛውም ሰው you saw how health officers will cover themselves, ስለዚህ wear jackets, wear cap, wear hand gloves, everything to carry the corpse, right? ስለዚህ የጤና መኮንኖች ራሳቸውን ጥንቃቄ ያደርጋሉ። የተለያየ ከፀጉራቸው ጀምሮ እስከ ጥፍራቸው የሚያደርጉት ነገሮች አሉ። Because it is believed to be very contagious. ስለዚህ ተላላፊ ነው፣ በንክኪ የሚተላለፍ ማለት ነው። The same thing happens when people die of, there's what is called anthrax. አንትራክስ የሚባል በሽታ አለ። ልክ እንደዚህም ነው። When there is a corpse from anthrax, if you shake it a little, the anthrax organisms will just fly in the air. ስለዚህ የሆነ ንቅናቄ ማስነጠስ ካለ በዛ የአንትራክስ የሚባለው ቫይረስ ይንቀሳቀሳል ወይ ደግሞ የሆነ And if anybody inhales that thing into his system, ስለዚህ he gets anthrax. በስትንፋሳችን ያንን ማስተንፈስ ከቻልን ወይ ደግሞ ካሸተት ነው ይተላለፋል። So the people, the health workers cover themselves, hand gloves, everything, jackets, to carry the corpses. ስለዚህ እነዚህ የጤና መኮንኖች ራሳቸውን ልክ እንደ ኮቪዱ ይሸፍናሉ ከእግራቸው ጀምሮ እስከ እግራቸው። Corpses of people that had died of bubonic plague. ስለዚህ በዛ የሚሞቱን ሰዎች እንደዛ ነው የሚያዩቸው። And I think in his church at the time, people were also dying also. ስለዚህ በቸርች ውስጥ ሰዎች እንደዛ በዚህ ይሞቱ ነበር። But then he was not covered. He was carrying them with his bare hands. ግን ይሄ ሰው ምንም የጓንት ምናምን ሳያደርግ እንደዚሁ ነበር የሚይዛቸው። And they asked him, Pastor, how come you are not covering yourself? You want to be infected? ጠየቁት፣ ፓስተር ለምንድን ነው ነገር በዚህ ጋር አትታመምም? ለምንድን ነው እንደዚህ የምታደርገው አሉት። And he told them that he cannot be infected. ስለዚህ እሱ ስለማይጠቃ ነው አላቸው። There is a life that lives inside him that forbids him from being infected. በሱ ውስጥ የሚኖር ህይወት አለ፣ እሱ ደግሞ እንዲጠቃ አይሆንም። You know, the Bible says in Romans 8:11 that if the spirit of him that raised Christ from the dead lives in you, ሮሜ 8:11 ላይ ያ የኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ከሙታን ያስነሳው በእናንተ ውስጥ ቢኖር that spirit is able to quicken your mortal bodies. ስለዚህ ያ መንፈስ የሞተውን የእናንተን አካል ይቀሰቅሰዋል፣ ህይወት ይሰጠዋል። It gives life to your body. ህይወት ይሰጠዋል ለሰውነታችን። I just remembered something. My wife was baking bread in the course of the week. የሆነ ነገር አስታወስኩ። ባለቤቴ በዚህ ሳምንት ውስጥ ዳቦ እየጋገረች ነበር። And she put yeast inside the flour, whatever, mixed it. ስለዚህ እዛ ዱቄት ውስጥ እርሾ አደረገችበት። What is yeast? Orsho? Yes. All right. Well, she put orsho in there. እርሾ አደረገችበት። እሺ። And we watched how the dough multiplied in size or increased in size. ስለዚህ ያንን ሊጥ እንዲህ እርሾ አድርገንበት እያየነው እየተነፋ ተለወጠብን። So that yeast is a life in itself. ስለዚህ ያ እርሾ በራሱ የተብላላ ህይወት አለው። And we saw how it gave life to the dough and increased the capacity of the dough. ስለዚህ ለዛ ሊጥ እንዴት አቅም ሰጥቶት እየተነፋ እንደመጣ አየነው። So that yeast is a type of the Holy Spirit that lives inside the person. ስለዚህ ያ እርሾ በእኛ ውስጥ የሚኖረው የመንፈስ ቅዱስ ምሳሌ He አደረገው። said if the Spirit lives in you, it quickens your mortal body. በእናንተ ውስጥ የሚኖረው ያ የኢየሱስ መንፈስ የሞተውን ነገር ይቀሰቅሰዋል። The Spirit of God is an advantage to the life of a person. ስለዚህ በሰዎች ህይወት ውስጥ የእግዚአብሔር መንፈስ እድል ፋንታን ይዞ ይመጣል። If anything is dead or dying in your system, the Spirit of God revitalizes that thing and gives it life. ስለዚህ በአካላችን ውስጥ የሞተ ያለው ነገር ድጋሚ እንዲቀሰቀስና ህይወት እንዲኖረው ያደርጋል። So that was the understanding John G. Lake had. ጆን ጂሊክ የተረዳው ይሄንን መረዳት ነው። That there is a life that is flowing inside me. ከዚህ በእኔ ውስጥ የሚኖር የሚፈስ እውነት የሆነ ህይወት አለ። That life forbids disease to dwell in my body. ስለዚህ ያ በውስጥ ያለው ህይወት ለበሽታ እምቢ ብሎ ህይወትን የሚዘራ። And he told them that maybe an experiment would clear this doubt. ስለዚህ እሱን ትንሽ የተጠራጠሩት ሰዎች ስላሉ ቤተ ሙከራ ውስጥ ሄደው ሙከራ ነው። So he told them the foam that comes out from the nose or mouth of a dead person ከሞተ ሰው ከዛ በሽታ የተጠቃ ሰው በአፍንጫው የሚወጣው አረፋ ወይ ደግሞ ፈሳሽ He said, I want you to collect that foam and put it in my hand. ስለዚህ ያንን ሰበስበውና በእጄ ላይ አደርገዋለሁ አላቸው። And they collected and put in his hand. ስለዚህ በእጁ ላይ አደረገና የሚገል And he put the hand
under the microscope. ስለዚህ ማይክሮስኮፕ ስር ደግሞ አደረጉት And they realized that the organisms were all dead in his hand. ስለዚህ በሱ ላይ ያለው ያ የሞተው ሰው የገደለው በሱ ላይ ግን እንደሌለ በማይክሮስኮፕ አዩ Organisms that were moving and were alive in the foam. ስለዚህ በዚህ በአረፋ መልክ ህይወት ያላቸው በሌላ ሰዎች ህይወት የገደለው ህይወትን የቀጠፈ እሱ ላይ እጅ ላይ ግን ባዶ Once they made contact with his skin, they were dead. ልክ በእጁ ላይ ሲደርስና ቆዳው ሲነካ ይሞታል So you see why this thing cannot affect you. አያችሁ አይደል ለምን እንደማይጎዳ አላችሁ That is someone who understands his position in God. ያ ማለት የእግዚአብሔር ሰው ሆነን በእግዚአብሔር ስፍራችንን ስናውቅ ማለት If you feel anything that is abnormal, that headache, it is illegal. የትኛውም ይሁን ራስ ምታም ይሁን የትኛውም ነገር በሰውነታችን ካለ ህመም ከተሰማ ህገ ወጥ እንደሆነ ወቁ You command it back to hell where it came from. ታዙታላችሁ የመጣበት ወደ ጥልቁ ተመለስ We will look at that by next week. የሚቀጥለው ሳምንት ይሄንን እናያለን And how you can enforce healing. ስለዚህ ጤናማነትን እንዴት በኃይል Not just for yourself and for other people. ለእኛ ብቻ አይደለም ለሌላም ህዝብ Because the Bible says if anyone is sick, go, let the elders go. Lay hands on the person and pray for the person. ስለዚህ የታመሙ ሰዎች ካሉ ለቤተ ክርስቲያን ሽማግሌዎች ንገሩት እጅ ጫኑ ይፈወሳሉ ነው ማለት When it says elders, it's not talking about people with white them. ስለዚህ ሽማግሌዎች ሲል እነዚህ ነጭ ያበቀሉ ወይ ደግሞ ነጭ የሆኑ አይደለም By the way, where is them? I didn't see it today. Yes, he said I have a wedding ceremony. It's talking about people who are matured, that have understanding of their word. ስለዚህ ይሄንን የሚለው ምንድነው የበሰሉና የእግዚአብሔርን ነገር የተረዱ ሰዎች ናቸው Who know their rights in God. በእግዚአብሔር ትክክለኛ ነገራቸውን ያወቁ In this kingdom, if you are ignorant, you are a child. በዚህ መንግስት ነገሮችን ሁሉ ወደ ኋላ የምንሄድ አላቅም በቃኝ የምንል ከሆነ ሕፃን ሆነን ነው የምንቀረው Understanding makes you matured. መረዳት የበሰልን እንድንሆን እንድንጎለምስ ይረዳናል It doesn't matter what belongs to you. If you don't know it, you will not have it. ምንም ይሁን ምንም ሙርሳችን ወይ ደግሞ ለኛ የሆነውን ነገር ካልገባን ካልተረዳነው ልንይዘው አንችልም I told a funny story on Wednesday ሮብ የሆነ ታሪክ ነገርኳቸው of a gentleman who was traveling in an aircraft. የሆነ ደስ የሚል ሰው አለና ከዚህ ወደ አሜሪካ የሚጓዝ He bought a ticket and was traveling to the US. ቲኬት ገዛ ወደ አሜሪካ ይጓዛል በፕሌን And he said because he didn't have more money to pay for food on the plane, በአውሮፕላን ውስጥ ገንዘብ ስለሌለውና ለምግብ መክፈል ስለማይችል ኪሱ ባዶ ስለነበረ ወይ የለውም ብለን እናስብ before he left his country, I don't want to mention the country, before he left his country አገሩን ጉዳይ አልናገርም ግን አገሩን ከመልቀቁ በፊት he bought some biscuits, so he was busy eating biscuits and water throughout the trip. ስለዚህ በመንገዱ ሁላ ላይ ብስኩትን ገዛ ውሃ ገዛ እሱን እየቆረጠመ ብቻውን ተገሎ ይላል So each time the air hostess brought food for him, ስለዚህ በአውሮፕላን ውስጥ ሆሰሶች ይመጡና ይጠይቁታል he told them no, he was not interested. አይ አልፈልግም ይላቸዋል He was not interested not because he doesn't want to eat, but because he thinks he doesn't have the money to pay for it. አልፈልግም የሚላቸው ስላልፈለገ ሳይሆን የሚከፍለው ገንዘብ የለኝም ብሎ ስላሰበ And he suffered that deprivation until he was almost at his destination. ስለዚህ በፍጻሜው ወደ አሜሪካ አካባቢ እስከሚቀርብ ድረስ እንደዛው ቀጠለ And somebody asked him, are you dieting? Why are you not eating whatever was presented to you? ምንድነው አንተ ሲመጡና ሲጠይቁ አልፈልግም ትላለህ የምግብ ነገር ለመቀነስ ነው ስለዚህ ዳይት ያረክ ነው ለምንድነው ብለው ጠየቁት So he said no, all I had was what I used to buy the ticket, so I don't want to incur more expenses in the aircraft. አይ አይደለም ያለኝን ሁሉ ትኬት ገዛውበትና ሌላ ገንዘብ ስለሌለኝ ነው አለ And the person told him no, the tickets you already bought covered for the food. አይደለም ማለት የገዛው ትኬት እኮ ምግብን ሁሉ አይሸፍንልሃል ከሱ ነው የገዛው So it is possible for you to be a believer and then you think the death of Jesus was only for your salvation. ስለዚህ እንደዚሁ ምሳሌ አማኝ ሆነን መዳን ብቻ ነው ብሎ የወሰደ ሰው አለ And you feel it is natural, it is normal for you to be sick. A human being, you must be sick.
ስለዚህ ሰው ሁሉ ይታመማል መታመም ለኔም ያው ነው ብለን ዝም ብሎ መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። I used to think like that too. እንደዚህ አስብ ነበር እኔ ራሴ Until I grew by knowledge. ስለዚህ በእውቀት እስከማድግ ድረስ Into my inheritance. እንደ ውርሴ እስከምደርስ ድረስ And then sickness died from my life. በህይወቴ ውስጥ በሽታ የሚባል ነገር ለዘላለም I ሞተ። can tell you authoritatively, I don't fall sick. አሁን በስልጣን ነው የምናገራችሁ ከዚህ በኋላ አልታመምም። And if I don't fall sick, it is possible for you not to fall sick as well. ስለዚህ እኔም እንደዛ አልታመም ካልኩኝ እናንተም ደግሞ ከዚህ በኋላ ህመምን አታገኙ። I have lived with Dr. Paul Eneche, served under him for years. I have not seen him sick. ከዶክተር ፖለቼ ጋር ብዙ ጊዜ አገልግያለሁ። እሱ ስር ሆኜ ሲታመም አላየው። I have read about people, Kenneth E. Hagin, they are not sick. ስለ ኬነት ሄገን አነበብኩኝ። በህይወታቸው ሁሉ ሲታመሙና ሲያገለግሉ አላየው። I just told you about John G. Lake, he was not sick. ስለ ጆን ጄሊክም ነገርኳችሁ፣ እሱም አልታመመም። So it is possible to live in fullness of health. ስለዚህ በጤና ሙሉ የሆነ ጤና ይዘን መኖር As you ይቻላል። journey through life fulfilling the purpose of God. ስለዚህ በህይወት ስንኖር የእግዚአብሔርን ዓላማ ዋናው ነገርን ይዘን Maybe next week we'll also see why you need to live healthy. ስለዚህ የሚቀጥለው ሳምንት ለምንድን ነው ጤና መሆን ያለብን? በጤና የምንኖረው ለምንድን ነው? So number one introduction, we are seeing introduction for God's sake. እስካሁን ድረስ መግቢያ ውስጥ ነው ያለው ገና I said we already established that the fall of man was the root of afflictions. ስለዚህ መጀመሪያ ምንላል ሰው በወደቀ ጊዜ የበሽታ የኃጢአት ጥቃት ገባበት። That the death of Jesus የኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ግን provided legal basis, legal, ስለዚህ ህጋዊ የሆኑ መሰረቶችን ደግሞ ድጋሚ ጣለልን for your expectation for healing. ለጤና ለመሆን ለፈውስ የሚበለው ለምንጠባበቀው ነገር ደረሰ። And the thought in by introduction is there are channels through which man's action or inaction can grant access to infirmity. ስለዚህ አንዳንድ ህይወት መንገዶች ደግሞ አሉ ሰዎች ማድረግ ያለባቸውና የሌለባቸው ወደ መለኮታዊ ጤንነት የሚያደርሱ። There are things that a man can do or not do that can make him fall sick. ስለዚህ ሰው የሚሰራውና የሚያደርገውና የማያደርገው ነገር አለ ሰው ህመም እንዳያጠቃው ወይ እንዳይታመም። Hallelujah. ሃሌሉያ። So just note the following things. እነዚህን አሁን የምነግራችሁን ነገር ጻፏቸው፣ አስታውሷቸው። I want you to note that the assignment of the devil is threefold. እንድታውቁት የምፈልገው ነገር የሰይጣን ዋናው ተልእኮ ስራው ሶስት ነገር ነው። John chapter 10 verse 10. ዮሐንስ 10:10 ላይ The Bible says the devil came to steal, number one. ጠላት የሚመጣው ሊሰርቅ ነው ይላል አንደኛ። He came to kill, number two. ሁለተኛ ሊገል ነው የሚመጣው ይላል። And he came to destroy. ሶስተኛው ደግሞ ሊያጠፋ ነው የሚመጣው ይላል። Anytime you see theft, የትኛውም የተሰረቀ ነገር ወይ ደግሞ ስርቆት የሚመስል ነገር ካያችሁ not just physical stealing of phones or anything, that is also part of it. አሁን የምታዩት በፊዚካሊ ዓለም ወይ ነገር መሰረቅ ብቻ አይደለም። The devil can come to steal the health of a person. የሰዎችን ጤንነት ጠላት ሊሰርቅ ይመጣል። Anytime you see the theft of your health, ጤናችሁ የሆነ በደ ከጎደለ ከተሰረቃችሁ it is the assignment of the devil. የሰይጣን ዋናው ተግባሩ አንዱ ይሄ። Anytime you see death, የትኛውም ቦታ ላይ ሞትን ስታዩ you hear of premature death or ያለ whatever, ወቅቱ እግዚአብሔር ያላቀደለት ሞት ሲሆን it is the assignment of the devil. የጠላት ስራ ነው። I hope you know the Bible says that the final enemy to be conquered is death. ስለዚህ የመጨረሻ ጠላት የሚያገኘው ከኛ ላይ የሚሰራብን ነገር ሞት ነው። So in the realm of God, death is an enemy. ስለዚህ በእግዚአብሔር መንፈስ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ሞት ጠላት ነው። But even though it is an enemy, it is for us as believers a channel unto glory. ስለዚህ ለሰይጣን የሚያመጣብን ጠላት ቢሆንም ግን በትክክለኛው መንገድ ወደ ዘላለማዊት የምንገባበት መንገዳችን The devil thought that if he killed Jesus, he had achieved everything. ስለዚህ እስቲ ጠላት ኢየሱስን ገሎት ሁሉን ነገር ቢሰራ ኖሮ ቢያደርግ ኖሮ But the death of Jesus was unto glory. የኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ግን ወደ ክብር ነው ያመጣው። So when they killed Jesus, they realized they had made a big mistake. ስለዚህ ኢየሱስን ሲገሉት ስህተት እንደሰሩ አስተዋሉ። They said, had they known, they wouldn't have crucified the King of glory. እንዴ የክብርን ንጉስ አልሰቀሉትም አልገሉትም እንዴ? If Jesus had not died, we wouldn't have been here saying what we are saying. ስለዚህ አሁን የምንለውን ነገር አንልም ነበር ኢየሱስ ባይሞት። So the death of Jesus gave rise to a multiplication. የኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ድጋሚ ትንሣኤና መብዛት ሆነልን። Just like John chapter 12 verse 24 says, ዮሐንስ 12:24 ላይ እንደሚለው that except a corn of seed
falls to the ground and dies. በምድር ላይ የምናረጋት የሆነች ዘርተን ያቺ ካልሞተች በስተቀር it remains alone. እዛው ነው የምትቀረው ብቻዬን። He said, but if it dies, ግን ከሞተች it brings forth much fruit. ብዙ ፍሬ ሆና ትወለዳለች። So anytime you see theft, the stealing of anything, ስለዚህ የምንም ሁናቴ ላይ የመሰረቅ ወይ የተሰረቀ ነገር ብታይ is the assignment of the devil. የሰይጣን ስራ ተግባሩ ይሄ። He comes to steal your health. ጠላት የሚመጣው ጤናችንን He ሊሰርቅ፣ comes to steal your peace. ሰላማችንን ይሰርቃል። He comes to steal your joy. ደስታችንን ሐሴታችንን ይሰርቃል። He comes to steal your happiness. ደስታችንን ደግሞ ይሰርቃል። Is the agenda of the devil. የሰይጣን ዋና ተግባሩ ነው፣ ዓላማው ነው። And the Bible says when the thief is caught, መጽሐፍ ቅዱስ ይላል ጠላት እንደዚህ ሲያዝ ወይ ደግሞ ሌባ በተያዘ Proverbs chapter 6 verse 30 and 31, ምሳሌ 6:30 that he is made to pay 7 times what he stole. ስለዚህ የሰረቀውን ነገር 7 እጥፍ ይከፍላታል። But then there is another person who came. ሌላ ሰው ግን ሲመጣ Proverbs 6:30 and 31. ምሳሌ 6:30-31 All right, let's read it. እና So that anytime the federal police will catch a thief, ስለዚህ you know that there is a basis in the Bible for you to strip him of whatever he has. Proverbs 6:30 and 31. ምሳሌ 6:30-31 He said, men do not despise a thief, even if he steals to satisfy his soul when he's hungry. That means when somebody is hungry and he goes to the supermarket to steal, it's not a reason for him to steal. He said, but if he is found, he shall restore 7 times. He shall give all the substances of his house. So when you catch a thief, collect everything that he has. እሺ ሌባ በተራበ ጊዜ ራቡን ለማስታገስ ቢሰርቅ ሰዎች አይንቁትም። በቤቱ ያለውን ሀብት ሁሉ የሚጠይቀው ቢሆንም ከተያዘ 7 እጥፍ መክፈል አለበት ይላል። የሰረቀው ሌባ 7 እጥፍ። But the second part of that John chapter 10 verse 10. ስለዚህ የዛ ደግሞ ስናየው የዮሐንስ 10:10 He said, initially he said the thief comes to steal. ስለዚህ ሌባ ሊሰርቅ ይመጣል። But Jesus also came. ኢየሱስም እንደገና እንደዚሁ መጣ። The Bible says he came to give us life. ኢየሱስ ሲመጣ ግን ህይወትን ሊሰጠን መጣ። And to give us life in abundance. ስለዚህ የተትረፈረፈ ህይወት እንዲሰጠን መጣ። Jesus came to give us satisfaction and fulfillment. ስለዚህ እንዲሳካልንና በነገሮቻችን ሙሉ እንድንሆን መጣ። Jesus came to give us a peaceful, joyful and hopeful life. ሰላም ያለው ሐሴት ያለውና ተስፋው የሞላ ህይወት እንድንኖር መጣ። And in abundance. መትረፍረፍም እንዲኖርልን። The Bible says there is no wickedness found in God. ክፉ ወይ ደግሞ መጥፎ ነገር በእግዚአብሔር ፊት አይገኝም። So whenever you fall sick, don't tell yourself God has made me sick. ስትታመሙ እግዚአብሔር ነው ያሳመመኝ አትበል። There is no wickedness found in God. በእግዚአብሔር ውስጥ አለመሳካት ትክክል ያልሆነ ነገር የለም። In the Old Testament we saw here and there where the disobedience of the people. በብሉይ ኪዳን እዛም እዚህ በደንብ ስናይ ሰዎች ሳይታዘዙ ሲቀሩ made the doors to affliction come to them. ስለዚህ በእነሱ ላይ የእርግማን የበሽታ መንፈስ ይወድቅባቸው ነበር። In Ecclesiastes 10 verse 8. መክብብ 10:8 The Bible says that he who breaks the hedge, the serpent will bite. የእባቡን ጭንቅላት የሚቀጠቅጠው ይነደፋል ይላል። But then even when the children of Israel disobeyed God and snakes came and beat them in the wilderness. ለዛ ነው ከግብጽ ወጥተው ወደ ተስፋይቷ ምድር ሲሄዱ የእስራኤል ሕዝብ ከምድረ በዳ እባብ መጥቶ ይነድፋቸው ነበር ባለመታዘዛቸው። God still made a way of salvation for them. ስለዚህ ለነሱ የደህንነትን መንገድ ይሰራላቸው ነበር እንደዛው ነው። He made Moses molded a serpent image. ስለዚህ ሙሴም ያችን የእባቡን ገጽታ የሚመስል እባብ የሚመስል ቅርጽ አለው። That whoever is bit or was bitten by snake በእባብ የተነደፈ ሕዝቡና and looked at that image will not die. በእንጨት ላይ የተሰቀልከውን እባብ ያያሉ፣ ከዛ በኋላ ይፈወሳሉ። That was the type of Jesus Christ. ያ የኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ነው። That whoever was found in sin የትኛውም ሰው በኃጢአት ውስጥ የተገኘ and looks up to the cross should not die anymore. ወደ መስቀሉ ሳይ ድጋሚ አይሞትም። And the affliction should not kill him anymore. ያ የተጎዳው ሰውነቱ ትክክል ያልሆነ ቦታ በሽታው ከዚህ በኋላ አይገለውም ማለት ነው። Paul was a carrier of the life of Christ. ስለዚህ ጳውሎስ የኢየሱስ ክርስቶስን ሕይወት የተሸከመ ሰው። Remember in Acts chapter 27.
የሐዋርያት ሥራ 27 ላይ ታስታውሳላችሁ when they were going to Rome ወደ ሮም በመርከብ በሚሄዱበት ጊዜ and then their ships scattered on top of the high sea. መርከቧ በውሃ ላይ ምናለች ተሰባበረች The Bible said they found themselves on an island called the island of Melita. ሜሊታ የሚባል ደሴት ደረሱ While they had survived that shipwreck, ስለዚህ እዛ ሲደርሱ እንትኗ ምንድነው ስሟ ታንኳይቷ ተሰባብራ ነበር መርከቧ because at the end of it everybody had to jump on a piece of wood and float to the island. ስለዚህ ሁሉም ሰው ወደዛ ውቅያኖስ ውስጥ ገብቶ መዝለል እንዲያተርፍ ይፈልግ ነበር They were so cold በጣም ቀዝቃዛ ነበር and they were trying to make fire so that they can make themselves warm. ስለዚህ በጣም ቀዝቃዛ ስለሆነ እሳት ያነደዱ ለመሞቅ ይሞክሩ ነበር As they were gathering sticks, እንጨቶችን ሲሰበስቡ the Bible says a viper, you know what a viper is? እፉኝት ያ A funit? እፉኝት came out of the woods and fastened itself on the hand of Paul. ስለዚህ ከእንጨቶቹ ማለት ያቺ እፉኝት መጣችና የጳውሎስን እጅ ነደፈችው And the people were looking at Paul hoping that he was going to swell and die. ስለዚህ ወደ ጳውሎስ ሰዎች ያዩና ያጣተኛ ነው አሁን ይፈነዳል አሁን ይነፋፋል ሰውነቱ And they watched and said this man must be a killer because he just survived death from the sea and a snake came after him to kill him by all means. እዚህ ባህር ውስጥ መሞት ነበረበት አሁን ሲነደፍ ይሞታል በቃ ይሄ አጣተኛ ነው አሉት And they watched till forever. Paul never died. ስለዚህ ያዩታል እስከ ለዘላለም ጳውሎስ አልሞተም Do you know what a viper is? ምንድነው እፉኝት ማለት A ታውቃላችሁ viper is one of the most poisonous snakes on earth. ከእባብ መካከል በምድር ላይ በጣም መርዛማ የሆነ መርዝ The ያላት Bible said Paul shook the beast into the fire. ስለዚህ እንደዚህ ነቅነቅ አረገና ወደ እሳት እፉኝቷን ቀተታት ይላል When the life of God dwells inside of you, የእግዚአብሔር ሕይወት በእናንተ ውስጥ ሲኖር that is what you do to anything that has the potential to kill. እናንተን ሊገል የፈለገ አቅም አለኝ የሚለውን ነገር እንደዛ ነቅነቅ አድርጋችሁ ወደ እሳት ነው የምትከቱት What destroys people will never destroy your ሌላ life. ሰዎችን የሚያሰቃቅለው የኛ ሕይወታችንን አያመሰቃቅለው In the name of Jesus በጌታ Christ, በኢየሱስ ክርስቶስ the thing that destroys people will never destroy your life. ሰዎችን ምስቀቀላቸውን የሚያደርግ እኛን ደግሞ አያመሰቃቅለው I remember those times, those days of COVID. በኮቪድ ጊዜ የሆነ ነገር አስታወስኩ They said wear nose mask, they cover the nose and all that. ስለዚህ አፋችንን እንደዚህ በማስክ እንሸፍንበት ጊዜ People will come to Dr. Paul Enenche and say, I have COVID. They say, I have COVID. ሰዎች ይመጡና ወደ ዶክተር ፖል እንቺ ኮቪድ አለብኝ ይላል And he's praying for them without nose mask and laying hands on them. ስለዚህ እሱ ምንም ማስክ ሳያደርግ እጁ ላይ የሆነ ነገር ሳያደርግ ዝም ብሎ ነው እየጫነ የሚጸልይባቸው And they were getting well and he was never catching COVID. ስለዚህ እነሱ ጤናማ ይሆናሉ እሱ ግን ኮቪድም አይያዝም ነበር That is what the life of God does. ስለዚህ የአማኝ ህይወት እንደዚህ ነው የሚሰራው So Jesus came to give us life. ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣው ህይወትን ሊያበስርልን ነው And that ይሰጣል life he came to give us was life in its fullest. ስለዚህ ያ የሰጠን ህይወት ደግሞ ሙሉ የሆነ ህይወት He ነው didn't come to give us half life. ስለዚህ ግማሽ የሆነ ህይወት አይደለም ይሰጣል He didn't come to give us diseased life. በሽታ ያለበት ህይወት አይደለም ይሰጣል He came to give us life in the fullness of his quality. ላይፍ በሱ አምሳል በሱ ያደረገውን ታሪክ ትክክለኛ ህይወት እንድንኖረው ነው Psalms chapter 5 verse 4. መዝሙር 5 ቁጥር 4 Psalms 5 verse 4. መዝሙር ምዕራፍ 5 I think we should finish this course today. ስለዚህ መጨረስ አለበት ዛሬ He said, thou art not a God that has pleasure in wickedness, neither shall evil dwell with you. So there is no evil or wickedness in God. ስለዚህ በእግዚአብሔር ፊት ክፉ የሆነ ነገር ወይ ደግሞ ትክክል ያለው ነገር ክፋት የለም Jesus said, if your children ask you for bread, ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ አለ ልጆች አባት ልጁን ዳቦ ቢጠይቅ do you give them stones? ድንጋይ ትሰጡታላችሁ If they ask for fish, አሳስ ቢጠይቋችሁ do you give them serpent? እባብን ትሰጣላችሁ He said, if you, being wicked, know how to give good gifts to your children, እናንተ ክፉ ሆናችሁ ሳላችሁ ለልጆቻችሁ መልካምን ነገር ከሰጣችሁ how much more your heavenly Father የሰማይ አባታችሁ ደግሞ ምንኛ ከዚህ የተሻለ አይሰጥም will give good things to them that ask him. ስለዚህ ለሚጠይቁት መልካም የሆነ ነገር ይሰጣል Can you imagine God giving you the gift of malaria? እስቲ አስቡት ወባ እግዚአብሔር ይሰጣል Giving you the gift of a cancer, God forbid? ካንሰር እግዚአብሔር ይቅር God ይበልና ይሰጣል cannot. The Bible says there is no wickedness found in it. እንደዚህ ክፉ ነገር ክፋት የሆነ ነገር እግዚአብሔር ጋር If የለም you see any affliction on anybody,
በየትኛውም ሰውነት በየትኛውም ሰው ላይ ጥቃትም ካያችሁ just know that it is the agenda of the thief, the devil. ስለዚህ ማወቅ ያለባችሁ የሌባው ሐሳብ ወይ የጠላት ሐሳብ እንደሆነ አውቁ። Hallelujah. Hallelujah. And then but when you want to deal with a thing, ስለዚህ ከነገሮች ላይ ስትደራደሩ it's important you go to the root of that thing and deal with it. ምንጩ ምንድነው ብላችሁ ከሱ ጋር መደራደር። If you want to destroy or kill a tree, ስለዚህ የሆነ ዛፍ ለመቁረጥ ከፈለጋችሁ you don't go climbing the trees and removing one leaf after another. ስለዚህ ቅጠሉን ዝም ብላችሁ አይደለም እየቀነጠባችሁ የምትሉ። So my mission is to kill this tree, so I'm removing the leaves one after another. አስቡት ያንን ዛፍ ለመቁረጥ ከስር መሰረቱ መንቀል ፈለጋችሁ ቅጠሉን መበጠስ አይቻልም። Is that what you do? እንደዛ ነው የምታደርጉት? No, you go for the root. ስለዚህ ስሩን ነው የምትገቡ። You go with an axe to chop it off. ስለዚህ መጥረቢያ ትይዙና ከስር ጀምራችሁ The Bible says in Matthew 15 verse 13. ማቴዎስ 15:13 ላይ Matthew 15:13. ማቴዎስ 15:13 Jesus said, any tree that my Father has not planted የትኛውም ዛፍ አባቴ ያልተከለው shall be rooted out. መነቀል አለበት። So you pull it out from its roots. ከዚህ ከስሩ አንስታችሁ ነው የምትነቅሉት። Suffocate life out of it from the roots. ስለዚህ ከዛ ከስራታችሁ ህይወቱን ነው የምታሳጡት ማለት ነው። Deprive it the privilege of existence by taking it by the roots. ስለዚህ መኖሩን ወደ አለመኖር የምትቀይሩት ከስር ስትነቅሉት። So anything that looks like an affliction in or around you, ስለዚህ በእኛ አካባቢ በእኛ ውስጥ ያለ የማይሳካ በሽታ ያለው ነገር you look for the root of it and tackle it. ምንጩ ምንድን ነው ብላችሁ ከዛ ጋር ተያይዛላችሁ። If you go to the hospital ወደ ሆስፒታል ብትሄዱ and tell a doctor that you are not feeling well, you are feeling headache, and then your whole body you can't eat and all that. ስለዚህ ለዶክተሩ ትራላችሁ ራስ መታት አለብኝ ያመኛል ሰውነቴ ልክ አይደለም። What the doctor is going to do is to try to diagnose what is really wrong with you. ስለዚህ ዶክተሩ የሚያደርገው ምንድነው ትክክል ያልሆነው ነገር ምንድነው ያለ ከስር ከምንጩ ማጥራት ይጀምራል። No serious minded doctor is only treating signs and symptoms. ስለዚህ ዝም ብሎ የሆነ ሰው ምንድነው ምልክቱ ብሎ ይነግራችሁና ላይ የሆነ ነገር ይሰጣችኋል። He said okay, because you are not eating and you are feeling headache, let's give you paracetamol for the headache. ስለዚህ ስለማትበሉ ራስ መታት ስላለባችሁ ዝም የፓራስታሞል ልስጣችሁ የሚል ዶክተርም አለ። Let's find vitamin B complex to make you eat more. ቫይታሚን ቢ ኮምፕሌክስ በደንብ እንድትበሉ ልስጣችሁ የሚልም አለ። There is something in the system already that has distorted the operation of the system. ስለዚህ የሚሰራውን ነገር እንዳይሰራ የሚያደርገው የሆነ ነገር እንዳለ እኮ ያስታውቃል። It is either a bacteria, a virus, or a parasite or whatever. ባክቴሪያ ሊሆን ይችላል፣ ቫይረስ ሊሆን ይችላል፣ ይሄ ተስቦ የሚባሉ በሽታም ሊሆኑ ይችላል። So the doctor is going to look for the bacteria that is responsible for the symptoms that you are suffering. ስለዚህ እናንተ ለሚታይባችሁ ምልክት የመጣው ከየትኛው ነው ብሎ ምንጩን ማየት አለበት። So if he gives you some antibiotics, ስለዚህ አንቲባዮቲክ መድኃኒቶችን ብትሰጡት the antibiotics will handle the bacteria. ስለዚህ አንቲባዮቲኩ ባክቴሪያን ነው የሚያስተካክለው። And then the signs that came with the presence of the bacteria ስለዚህ ከባክቴሪያ ጋር የመጣው ደግሞ ከኋላ ያለው በሽታ will be gone naturally. ስለዚህ በተፈጥሯዊ መንገድ ይሄዳል። So if we are able to know the channels through which sicknesses can come into the life of a person, ስለዚህ በሰዎች ህይወት ውስጥ በየትኛው መንገድ ነው የሚመጡት ብላችሁ ምን ካያችሁ and we're able to prevent and block those channels, ስለዚህ ያንን መንገድ ምን ታደርጋላችሁ? ትጠብቁታላችሁ፣ ትዘጋላችሁ። then we can live in divine health. ከዛ በመለኮታዊ ጤንነት መኖር Because ይጀምራል። even as a believer, እንደ አማኞች እንኳን if those channels are open, የነዛ መንገዶች ቢከፈቱብን እንኳን you can still suffer what everybody else suffers. ስለዚህ ሁሉም የማይችለውን እናንተ ግን ልትቋቋሙ ትችላላችሁ። But you are suffering what you should not suffer. ስለዚህ እናንተ መቋቋም የሌለባችሁ ነገር ግን እንድትቋቋሙ ሆናችሁ እንድትኖሩ የለባችሁ። Because like I said, it is dwelling there illegally. ስለዚህ በዚህ ውስጥ ያለው በሰውነታችሁ ውስጥ ያለው ነገር ህጋዊ አይደለም። So number one, we are going to look at the channels of diseases. አንደኛው በሽታ የሚገቡበት መንገዶች ምንድናቸው? ወደኛ የሚያመጡት ምንድናቸው? The channel number one አንደኛው መንገድ is called the oppression of the devil. የጠላት ስራ ወይ ደግሞ በጠላት ቁጥጥር ውስጥ መግባት። The oppression of the devil. የጠላት ስራ የጠላት አሰራር። I had told us already in John chapter 10 verse 10 ቅድም ነግራችኋለሁ ዮሐንስ 10:10 ላይ that afflictions come from the devil. ያ ጥቃት የሚመጣው ከሰይጣን ነው። I tried to look up the definition of an oppressor. ስለዚህ ምንድነው የተጫናቸው እንደዚህ አይነት ነገር የሚሰራባቸው ነገሮች ምንድናቸው ብዬ ማየት ሞከርኩ። And the word oppressor, ምንድነው ኦፕሬሰር የሚለው ቋንቋ የሚጫነው? oppression comes from an oppressor. ስለዚህ የሆነ ጫና ያለው ጫና የሚያደርግ ነገር ስላለ ነው። An oppressor
ጫና የሚያደርግ is someone who treats others unfairly. ስለዚህ ትክክል ባልሆነ መንገድ ተጽዕኖ ውስጥ የሚከተል ነገር often denying them of their rights. ስለዚህ ትክክል ነው መብቴ ነው የሚለውን ነገር በጉልበት የሚገባ ነገር ማለት ነው። He treats people unfairly. ትክክል ባልሆነ መንገድ ሰዎችን ይቆጣጠራል። often depriving them of their rights. ትክክለኛ ነው መብቴ ነው ያላችሁትን ነገር አይደለም ብሎ የሚገፋ ነገር their freedom. ነፃነትም ያሳጣል። using his tactics. ስለዚህ የሱን መንገድ የሆነ የሚገባበትን መንገድ ያለ like manipulation and intimidation. ስለዚህ ማታለል የሆነ በቃ ይሄ በቃ እንደ ሙስና አይነት ነገር አለ አይደል? በኃይል ነው አይደል ቢሰራው ስትቦስ እንደዛ አይነት መንገዶችን ይጠቀማል በማታለል it rightly belongs to the people. ሰዎች እኮ በትክክለኛው የኔ ነው የሚሉትን ነገር but he deprives them of what belongs to them. የነሱን ያልሆነ ለማሳየት ተጽዕኖ ውስጥ ይከታል። he tries to manipulate them. እነሱን ለማታለል ይሞክራል። to tolerate affliction. ስለዚህ ጉዳት ወይ ደግሞ ጥቃት እንዲቀበሉ ያደርጋል። የኔ ነው ጥቃቱ እንድትሉ ያደርጋል። and make it look like a general. How can you be on earth? You are drinking water, you are eating food, you can't be sick. እንደዚህ ይላችኋል። በምድር ላይ ትኖራላችሁ፣ ምግብ ትበላላችሁ፣ ውሃ ትጠጣላችሁ፣ እንዴት ነው የማትታመሙት? but the truth is it's possible for you to eat food and drink water and not be sick. ውሃ እየጠጣን ምግብ እየበላን ግን እውነት ነው መኖር ይቻላል። we are going to see a balance of it later. እስቲ በኋላ እናየዋለን። so an oppressor intimidates people. ስለዚህ ይሄ ተጽዕኖ ውስጥ የሚከተል ሰዎችን ምን ያርጎ ያስማማል? and he manipulates people. ስለዚህ ሰዎችን ሐሳባቸው እንዲሰረቅ ያደርጋል። in Luke chapter 10 verse 38. ሉቃስ 10:38 the Bible says how God anointed Jesus Christ of Nazareth የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስን እንዴት እንደቀባው with the Holy Ghost and with power, በመንፈስ ቅዱስና በኃይል who went about doing good and healing all that were oppressed. ስለዚህ መልካም ነገር የሚያደርግና ይህ በሰይጣን የተቆጣጠራቸውን የተጫናቸውን ነፃ ነው። so God anointed Jesus እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስን ቀባው with the Holy Ghost, በመንፈስ ቅዱስና and Jesus was on the street delivering people, healing people that were suffering under the oppression of the devil. ስለዚህ በመንገድ ላይ በሄደበት ሁላ ሰዎችን ይፈውስ ነበር፣ ወደ ጤናቸው ይመልስ ነበር፣ ዲያብሎስ የተቆጣጠራቸውንም ነፃ ያወጣ ነበር። because himself cannot or could not be oppressed by the devil. ስለዚህ እሱ ራሱ በሰይጣን ቁጥጥር ስር መግባት አይችልም። so whenever you see Jesus, like I said, healing people and delivering them, ስለዚህ ኢየሱስ አለ ከተባለ ይፈውሳል፣ ከሰይጣን ነፃ ያወጣቸዋል፣ ነገሮቻቸው ሁሉ ይስተካከላል። he does so from people, number one, who don't know their rights in God, መብታቸውን በእግዚአብሔር ምን እንደሆነ ያላወቁትን ነው የሚያድነው። and are under the spell and grip of the oppressor. በመጥፎ ቃላትና በዚህ በሰይጣን መንፈስ የተቆጣጠራቸውን ሰዎች ነው። it takes someone who is stronger than the oppressor to come and liberate the one that is oppressed. ስለዚህ ያኛው አንድ ሰው ለምሳሌ መንቀል ያለበት የሚነቅለው መጀመሪያ ራሱ ነቃዩን ኃይል በላይ ሊኖረው ይገባል። so we see in that book, that in that chapter or verse, I beg your pardon, በዛው ሉቃስ ወንጌል 10:18 that sickness is an oppression. ስለዚህ በሽታ ተጽዕኖ ነው ማለት ነው። የሆነ ነገር ተጽዕኖ አድርጎበት is an oppression of the devil. ስለዚህ የሰይጣን የሚቆጣጠርበት መንገድ ነው ማለት ነው። let's look at Luke chapter 13. ሉቃስ 13 Luke 13 10 to 11. ሉቃስ 13 ከ10 እስከ 11 he said, and he was teaching in one of the synagogues on the Sabbath, and behold, there was a woman which had a spirit of infirmity 18 years, and was bowed together and could not wise lift up herself. And let's see 12. And when Jesus saw her, he called her to him and said unto her, woman, thou art loosed from thine infirmity. ኢየሱስ በሰንበት ቀን በአንድ ምኩራብ ያስተምር ነበር። ከዚያም የድካም መንፈስ 18 ዓመት ሙሉ በአካል ስንኩል ያደርጋት አንዲት ሴት ነበረች። እርሷም ከመግቦታ የተነሳ ፍጹም ቀና ማለት አትችልም ነበር። ኢየሱስም ባያት ጊዜ ጠራትና አንቺ ሴት ከሕመምሽ ነፃ ወጥተሻል አላት። so the devil exercises this oppression ስለዚህ ጠላት ይሄንን ተቆጣጥሮት ነበር እሷን by what is called the spirit of infirmity. ስለዚህ የስንፍና መንፈስ የሚባለው ተቆጣጠራት። it is a spirit. መንፈስ ነው እሱ ራሱ።
a spirit supports afflictions. ስለዚህ ጥቃት እንዲደርስብን የሚረዳ መንፈስ And for you to get, when Jesus saw her, what he did was to rebuke that spirit. Let's look at Luke chapter 4. ስለዚህ ሉቃስ 4ን እንወስድ Luke chapter 4, ሉቃስ 4 38 and 39. 38 እና 39 He said, and he arose out of the synagogue and entered into Simon's house. And Simon's wife's mother, his mother-in-law, was taken with a great fever. And they besought him for her. That means they asked Jesus to pray for her. See verse 39. And he stood over her and rebuked the fever. And he left her, and immediately she arose and ministered unto them. ስለዚህ ጴጥሮስ አማት ጋር ገብቶ ራስ ምታት ነበረባትና ገስጾ ጤና አደረጋት ፈወሳት ማለት So everybody saw that Simon's mother-in-law was suffering from a fever. ስለዚህ የጴጥሮስ አማት በራስ ምታትና በዚህ በሙቀት በላብ የተጠቃች እንደሆነ ያስታውቃል And maybe the next thing to do is to get her an anti-malaria or anti-whatever fever drug for her to be well. ስለዚህ ጤናማ የሚያደርጋትን መድኃኒት ነበር የሚያስፈልጋት ልክ እንደ ወባ ምን እንደምንወስደው But what Jesus saw was a spirit. ስለዚህ ኢየሱስ ያየው መንፈስ ነው The Bible said Jesus rebuked the fever. ስለዚህ ያንን ራስ ምታት ያንን የሙቀት የትኩሳት መንፈስ ገሰጸው It is only a spirit you rebuke. ስለዚህ መንፈስ ብቻ ነው የምትበይዙትና So there is a spirit behind cancer. ስለዚህ ከካንሰር ጀርባ ያለ ሌላ መንፈስ አለ There is a spirit behind sugar diabetes. ስለዚህ የስኳር በሽታ ከሚባለው በሽታ በጀርባ ደግሞ ሌላ መንፈስ አለ There is a spirit behind diarrhea. የድርቀት መንፈስ አለ አይደል ይሄ ድርቀት የሚባል አለ ከሱ ጀርባ አለ ወይ ደግሞ እነዚህ የሆድ በሽታ Any affliction you see የትኛው ጥቃት ስታዩ is sponsored by a spirit called the spirit ስለዚህ of ያኛው ትራንስፖርት የሚሆነው በዛ መንፈስ ነው Why is she laughing about diarrhea? Yes. You are just running. Every 2 minutes you have to see the toilet. You go. You remember? Yeah. It's a spirit. You rebuke it. መንፈስ ነው ይሄ ወዳችን ላይ የሆነ ነገር ሲከሰት የሚመጣ መንፈስ ነው Because when you eat food, ምግብ ስንበላ food is meant to cooperate with your system ስለዚህ ከሰውነታችን ጋር መግባባት አለበት ያ ምግብ to produce healthy growth. ጤና የሆነ እድገት ጤናማ የሆነ ነገር Food is not supposed to fight your system. ስለዚህ ምግብ እኛ አካላችንን እንዲዋጋ አይደለም ያስፈልጋል You know? Hallelujah. So the solution to this spirit of oppression ለነዚህ የተቆጣጠረው ወይ ደግሞ የተጸሎ ውስጥ እንድንገባ ያደረገን ነገር መፍትሄው what you do to be free from this spirit of oppression ከዚህ ተጸሎ የሚከተል ውስጥ ወይ በበሽታ የሚያመጣን መንፈስ ነፃ ለመውጣት to rebuke it each time it appears. በትክክል በተገኘበት ሰዓት ላይ በመገሰጽ You devil of fever, I curse you in the አንተ name of የተኩሳት Jesus. መንፈስ በኢየሱስ ክርስቶስ ውጣ You spirit of malaria, I destroy you in the name of Jesus. አንተ የወባ መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ዛሬ ነቀልኩ I told us the other time that man is a speaking spirit. Did we talk about it here? Yes. Man is a speaking ስለዚህ spirit. ባለፈው ያወራው መሰለኝ ሰው የሚናገር መንፈስ If you don't learn how to talk your way out of challenges, ስለዚህ ከችግሮች ላይ እንዴት የምንወጣበትን መንገድ መናገር I will tell ካልቻለ us later that the mouth is not just meant to eat food. በኋላ እነግራችኋለሁ ይህ አፍ የተፈጠረው ለመብላት ብቻ አይደለም Some people, you know, when people get into trouble because of what they say, is the misuse of mouth. ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች ችግር ውስጥ የሚገቡት አፋቸው ላይ ትክክለኛ ቋንቋ ስለማያወሩ Some people are in the prison because of what they said. እስር ቤት ያለው ብዙ ሰው በሚናገሩት እስር ቤት ይገባል Misuse of mouth. አፋችንን በትክክለኛ መንገድ ሳንጠቀም ስንቀር Even as a federal security agent, they gave you gun, right? ስለዚህ እንደ ፌደራል ለምሳሌ እንደዚህ እንዳሉት የሆነ መሳሪያ ይሰጣል There is a way you can misuse that gun they gave you. የተሰጠንን መሳሪያ ትክክል ባልሆነ መንገድ ብንጠቀም And it can end you in problems. በመጨረሻው ችግር ነው የሚሆነው You will not be that person in the name of Jesus. በጌታ በኢየሱስም እንደዛ አንሆንም Somebody shout aloud, amen. አሜን በሉዋችሁ Second channel of diseases ሁለተኛው መንገድ እነዚህ በሽታ የሚገባው is transgression and iniquity. ትክክለኛ ባልሆነ ወደ ኃጢአታዊ የሆነ ድረስ ወይ ደግሞ የምንተላለፈው በደል ሲሆን When someone is given to a lifestyle of sin, ወደ ኃጢአት የሚወስድ መንገድ ሲኖር the door for sickness is naturally open. ስለዚህ ለበሽታ ያለን ወይ ደግሞ በሽታ ሰውነታችን እንዲጠቃ መንገድ ይከፍታል A lifestyle of sin
የኃጢአት ልምምዶች will open the door for the oppressor. ያኛው የበሽታ መንገድ እንዲከፈት ያደርጋል። You can look at Psalms 119 verse 67. መዝሙር 119:67 Psalms 119 መዝሙር 119 verse 67. ቁጥር 67 David said, before I was afflicted I went astray. ሳልጠቃ በፊት በመንገድ ወጣሁ. Before sickness came upon me, በኔ ላይ ህመም ሳይመጣ በፊት I entered into sin. ስለዚህ ወደ ኃጢአት ገባሁ. So my entry into sin was what opened door for the sickness. ስለዚህ ወደ ኃጢአት ልምምድ ስገባ በሽታ ወደ እኔ መጣ. Psalm 107 verse 17. መዝሙር 107:17 Psalm 107 verse 17. መዝሙር 107 ቁጥር 17 It said, fools because of their transgression and because of their iniquities are afflicted. ስለዚህ ሞኞች ወይ ደግሞ አላዋቂዎች በስራቸው ይጠቃሉ. People who don't have understanding because of their transgression, breaking of laws, and because of the sin they live in. መረዳት የሌላቸው ሰዎች በኃጢአት ልምምድ ውስጥ ይገቡና በሽታ ዘው ይላል. A lifestyle of sin reduces your spiritual immunity. በመንፈሳዊ መከላከልን እንዲሳሳ ያደርገዋል. And when your spiritual immunity is compromised, መንፈሳዊ እንደ ነጭ የደም ሴል እንደምንለው መንፈሳዊ ነገራችን ሲሳሳ it opens doors for any kind of negative thing in your life. ትክክል ያልሆኑ ነገሮች በህይወታችን ውስጥ እንዲሰለጥኑ ያደርጋል. Is there HIV in this country? Yes. HIV? Yes. HIV is human immunodeficiency virus. All right? AIDS. HIV leads to AIDS. ስለዚህ HIV ቫይረስ የሚመጣው በሰዎች ውስጥ ሲመጣ ወደ ኤድስ ወደሚባለው ያድጋል. HIV is the virus that causes AIDS. ስለዚህ HIV የሚባለው ቫይረስ ወደ ኤድስ የሚባል ነገር ያመጣል. And then AIDS is actually a syndrome. It's called acquired immune deficiency syndrome. ስለዚህ አሁን እንደገለጹት ኤድስ የሚባለው የሚገለጥ ሳይን ነው. It is not the HIV that kills people, as it were. HIV አይደለም ሰውን የሚገለው. When HIV enters into the life of a person, በሆነ ሰው ውስጥ HIV ሲገባ ቫይረሱ ማለት ነው, it begins to destroy the immune system. ስለዚህ የመከላከል አቅማችንን ማፈራረስ ይጀምራል. The immune system is what makes your system fight any stranger that is coming. ስለዚህ ምንም እንግዳ የሆነ ነገር እንደ በሽታ ምናምን የሚባሉ ሲገቡ ያ የመከላከል ወይ ነጭ የደም ሴል የሚባለው መዋጋት ይጀምራል. So what HIV does, it begins to reduce the immune system. Okay. ስለዚህ አሁን እንደነገርካችሁ ነጭ ወይ ደግሞ ዋይት ብለድ ሴል የሚባለው ነገር እንዳይወጣና እንዳይገለግል ያደርጋል. To a point where the victim cannot withstand or resist any disease anymore. ስለዚህ የተጠቃው ሰው በሽታውን እንዳይቋቋመው ይቋቋማል ማለት ነው. So the person who has full blown AIDS, ስለዚህ ኤድስ የሚባለው ሙሉ በሙሉ ሰውን በደሙ ሲኖር see the person is purging. ሰውየው እንግዲህ ሽንት ቤት በየጊዜው ቀደም እንዳለው the skin, he has skin infection. ቆዳ ላይ በጣም ለውጥ ይመጣል. He is coughing. ያስላል. The doctor doesn't even know what to treat anymore because everything is just like a dam. The wall of a dam just broke, so water is just flowing everywhere. You don't know where to block. ዶክተር ራሱ እንዴት ትሪት እንደሚያደርገው አያውቅም። ምክንያቱም ይሄ አሁን የግድብ ውሃ ሲለቀቅ እንደሚሆነው በሁሉ ቦታ ጥቃት ነው የሚሆነው። ወደ ሽንት ቤት ይሮጣል፣ ቆዳው ነው በሽታው ብዙ ነገር ያጣድፈዋል። So when someone is indulging or indulges in sin, ስለዚህ በኃጢአት ውስጥ ሰው ሲጨማለቅ that audacity you should have, that spiritual immunity that should make you rebuke. You saw we rebuked the spirit of infirmity a while ago, right? ስለዚህ ቅድም አንድ ሰው የትክክለኛ ያልሆነ መንፈስ የጥቃትን መንፈስ ሲቃወም ነው። Anything that comes just gains access into the person. ስለዚህ በሰው የሚመጣው ነገር ሰውየው ሊያጠቃ የሚመጣው ነገር the devil shoots an arrow, it enters the person. ስለዚህ ጠላት እንደ ቀስት ነው ሰውየው ላይ የሚለቅ. This one comes, it enters the person. ስለዚህ በዚህ መጣና እንደ ቀስት በዚህ ይገባል። That will not be your portion in the name of በጌታ በኢየሱስ ይሄ እድል ፋንታችን አይሆንም። When your conscience is defiled, የነቃን ስንሆን ወይ ደግሞ ህሊናችን ሲያድፍ, your spiritual immunity is compromised. መንፈሳዊ መከላከላችን ጥያቄ ውስጥ ይገባል። What is the solution to this? ምንድነው መፍትሄው ለዚህ?
I told you each of the points we are going to prefer solution. ስለዚህ እያንዳንዱን ነገር ቅድም እንዳለው ለችግሮቹ መፍትሄ ያላቸው ብለናል። Maintain a conscience that is clean towards God and towards man. ስለዚህ ህሊናችንን ጽዱ አርገን ጽድቅ የሆነ ነገር አርገን ለእግዚአብሔርም ለሰውም የሚመች ማለት So that when you stand to make a decree, you know that between you and God there is no sin or whatever that is mocking at you. ስለዚህ ስትጸልዩ ወይ ደግሞ አዋጅ ስታውጁ በእናንተና በእግዚአብሔር መሃል የገባ ጣልቃ ኃጢአት እንዳልሆነ ማረጋገጥ። In Acts chapter 24. የሐዋርያት ሥራ 24 Acts 24 verse 16. የሐዋርያት ሥራ 24 16 Acts 24:16. የሐዋርያት ሥራ 24 16 Paul said, hereby I exercise my conscience. ስለዚህ ህሊናዬን አለማመድ Paraphrased. He says, so that I have a conscience that is not, let's look at it, that is clear towards God and towards man. ስለዚህ ለሰውም ለእግዚአብሔር ፊት ግልጥ የሆነ ነገር ነው የተናገረው። Acts 24 verse 16. 24 16 He said, and herein do I exercise myself to always have a conscience that is void of offense towards God and towards man. ስለዚህ በእግዚአብሔርም በሰው ፊት ንጹህ ህሊና እንዲኖረኝ ሁልጊዜ እጠራለሁ ይላል። The audacity of faith comes from a clean conscience. ስለዚህ ብርታቱና ድፍረቱ የሚመጣው ንጹህ ከሆነ ህሊና ነው። And when God forgives your sins, ኃጢአታችንን እግዚአብሔር ይቅር ሲልልን He will take away also sickness from you. ስለዚህ ህመምንም ከኛ ውስጥ ነጥቆ ያወጣዋል። Psalm 103 verse 3. መዝሙር 103 He said, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. በሙሉ ልቤ እግዚአብሔርን ባርካለሁ። That's from verse 1. That's from verse 1. He said, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. ነፍሴ እግዚአብሔርን ባርኪና የሰራልሽን ሁሉ ነገር አስታውሽ። Verse 3 says, who forgiveth thine iniquities. ስለዚህ ኃጢአትሽን ይቅር ያለልሽ ይላል። ቁጥር 3 103 ነው ያነበበው። 103 ከ1 እስከ 3 And then who healed thy diseases. ስለዚህ በሽታሽን ሁሉ የፈወሰልሽ ይላል። So He will forgive your iniquities. ስለዚህ ኃጢአታችንን ይቅር ይላል። And then He will heal your diseases. እንደገና ደግሞ በሽታዎቻችን ደግሞ ይፈውሳል። So ensure that your conscience is clear towards ስለዚህ God. ህሊናችን ንጹህ ጽድት ያለ መሆኑን እርግጠኛ ነው። Number 3 channel ሶስተኛ መንገድ is by inheritance. በውርስ በውርስ and generational transfers. በትውልድ ውስጥ በሚተላለፍ There are sicknesses that people inherited from their parents. ከቤተሰቦቻቸው የሚወረስ ወይ ደግሞ ከቤተሰቦቻችን የምንወርሰው በሽታዎች አሉ። There are people that if you look at their lineage, father has hypertension, mother has hypertension, children have hypertension, and like that. ስለዚህ አባት ስታዩ ልጅ ስታዩ የደም ያን ግፊት ያለባቸው ሰዎች አሉ እንደዚህ የሚተላለፉ። That those are liabilities. ስለዚህ ይሄ አለመሳካት በሰውነታችን የማይሆን ነገር ማለት ነው። There are liabilities that parents transfer to their children. ስለዚህ ከቤተሰብ የሚተላለፍ አላስፈላጊ የሆኑ ነገር In 2 Kings chapter 5 verse 27. ሁለተኛ ነገሥት 5 You remember the story of Gehazi? የጌሃዝን ታሪክ ታያላችሁ። Gehazi went and committed an atrocity. ስለዚህ ጌሃዝ ሄደና ትክክል ያልሆነ ነገር ሰራ። He collected what he was not meant to collect. የሱ ያልሆነውን ነገር የሱ ለማድረግ ሞከረ። But when the prophet Elisha was cursing Gehazi, ኤልያስ ግን ሲረግመው he didn't just curse Gehazi. ስለዚህ ዝም ብሎ ጌሃዝን ብቻ አይደለም He said the leprosy of Naaman cleave to you and your children. ስለዚህ ኤልሳ ያንን ነገር ሲናገር ያ ለምጹ ከልጆች ወደ ልጆች ይተላለፍ ነው ያለው። Children that knew nothing about their father's decisions ስለ አባታቸው ምንም የማያውቁ ልጆች became victims of the curse of their father. ስለዚህ በአባታቸው ምክንያት የርግማኑ ተካፋይ ሆኑ። Today I decree in the name of Jesus ዛሬ አውጃለሁ በጌታዬ በኢየሱስ ስም that any extra cargo and luggage from your የትኛውም ancestry መሸከም የሌለባችሁ የተሸከማችሁት ነገር is destroyed by the mystery of the blood. በኢየሱስ ክርስቶስ ምስጢራዊ ደም ዛሬ ፈረሰ።
In the name of Jesus. በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም Whatever your parents suffered, you will not suffer it. የትኛውም ቤተሰቦቻችሁን የተቆጣጠረ የጎዳ እናንተን አይቆጣጠርም። And if there is a trace of it in your body, we kill it in the name of Jesus. በእናንተ ሰውነት ውስጥ ያለ የሚያር መንፈስ አለ፣ ያኛው በኢየሱስ ስም ይግደለው። The Bible says Christ has redeemed us from the curse of the law. ስለዚህ ከኃጢአት ሕግ ክርስቶስ ነፃ አውጥቶናል ይላል። You know, in 1 Peter chapter 1 Peter, where are you again? አንደኛ ጴጥሮስ No, not 2:24. 1 Peter 1:18. አንደኛ ጴጥሮስ 1:18 He said, for as much as you know that you were not redeemed with corruptible things. ስለዚህ እናንተ ከሚሰረቀው ትክክል ካልሆነ መንገድ ላይ እንደዚህ ነፃ ያወጣችኋል። As silver and gold. ልክ እንደ ወርቅና እንደ ገንዘብ From your vain conversation received from the traditions of your fathers. ስለዚህ ከአባቶቻችሁ የወረሳችሁት ከአባቶቻችሁ የመጣ ነው። There are things that fathers handed over. ልክ እንደ ወርቅና እንደ ገንዘብ ቤተሰቦቻችን የሰጡን ነገር አለ። But the death of Jesus came and rescued us from it. ስለዚህ ከዛ ውስጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞተና ከዛ ነፃ አወጣ። Never say with your mouth that this thing runs in our family. ስለዚህ በቤተሰባችን ትክክል ያልሆነ ነገር ይሄ ነበር። I know I've talked about hypertension already. ስለዚህ ቅድም ተናግሬያለሁ። There are families የደም ግፊት you can trace diabetes in the family. ስኳር አለ በሳይ በቤተሰብ ውስጥ የሚሄድ There are families you see father has eye problem, wife you see eye problem in the children. ስለዚህ አባትና እናት ወይ የአይ ችግር ካለ ልጆቹ ጋር ይቀጥላል። In fact, is there sickle cell anemia here? Sickle cell anemia? You don't know? I know anemia. No, sickle cell anemia. Wait, I don't want to go too medical so that you don't. It's genotype. It's a genotype disease. SS genotype. ስለዚህ በዘር የሚተላለፍ በሽታ ነው። Maybe you don't have it. This is what's going on. It's an African thing. It's Africa. በአፍሪካ ውስጥ አለ። In fact, በዘር የሚተላለፍ there are situations where you hear a mother died of breast cancer, a child already is developing breast cancer, auntie died of breast cancer. That kind of devil running through a family. እናት የጡት ካንሰር ካለባት ልጅ ይተላለፋል። ልክ እንደዛ የሚገል አይነት የሚተላለፍ አይነት በሽታ ነው። But one more time we decree in the name of Jesus. ለመጨረሻ እናውጃለን በጌታዬ በኢየሱስ። If there was any something in your lineage, የትኛውም በትውልድ ውስጥ የመጣ ነገር we cut it off in the name of Jesus. በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ ቆረጥነው። The sacrifice of Jesus gives us liberty የኢየሱስ ክርስቶስ መስዋዕትነት ዛሬ ነፃ ሰጥቶናል። over the traditions and transfers of our ancestry. በዚህ በባህላዊ መንገድና የሚተላለፈው ነገር ላይ መልስ ሰጥቷል። And what is the solution for this? ምንድነው መፍትሄው ለዚህ? Know who you have become in Christ በክርስቶስ እኛ ማን እንደሆንን ማወቅ and consistently declare who you are now in ስለዚህ Christ. ከአሁን ጀምሮ በክርስቶስ ማን እንደሆንን ባለማቋረጥ ማወጅ Know whom you have become in Christ በክርስቶስ ማን እንደሆንን ማወቅ and constantly declare who you are now in Christ. ሳናቋረጥ በክርስቶስ የሆነውን የሆነንን ነገር ማወጅ John 8 verse 36 says, John chapter 8 verse 36. ዮሐንስ 8:36 If the Son therefore shall make you free, you shall be free indeed. ስለዚህ ልጁ ነፃ ካወጣችሁ ነፃነታችሁ ታውጇል። Those are the kinds of scriptures you quote. ስለዚህ እንደዚህ አይነት መጽሐፍ ቅዱስ ነው የምትጠቅሱት። I am free because Christ made me free. ስለዚህ እኔ ነፃ ነኝ ምክንያቱም ክርስቶስ ነፃ አውጥቶኛል። Therefore, this thing that runs in the family, I am not a part of it. ስለዚህ ከቤተሰብ የሚመጣ ይሄ ነገር የኔን አይወክልም። You continue declaring it until you see the reality in your life. ስለዚህ በህይወታችን ትክክለኛ ነገር እስከሚገለጥ ማወጅ. Sometimes even the signs and symptoms are on you already. ስለዚህ አንዳንዴ ምልክቶቹ በእኛ ውስጥ ሊታዩብን ይችላል። But you keep declaring them until they fade away out of us. ከኛ ውስጥ እስከሚለቁና እስከሚተውን ድረስ ማወጅ አለማቆም። I hope you know that faith is a fight. ስለዚህ ታውቃላችኋል እምነት ራሱ The Bible says fight the good fight of faith. መልካም የሆነውን የእምነት ፍልሚያ ተፋለሙ። Fight the good fight of faith. የእምነት መልካም የሆነችውን መዋጋት። You fight it until you become victorious. ስለዚህ አሸናፊ እስከምንሆን ድረስ ዋንጫውን እስከምናገኝ ድረስ መዋጋት። But the good thing about the fight of faith የእምነት ውጊያ ደግሞ is that if you continue in the fight of faith,
በዚህ በእምነት ውስጥ መቀጠላችንን ከቀጠልን መዋጋታችንን ከቀጠልን your victory is guaranteed. ድላችን እርግጥ ይሆናል። The Bible says in Romans chapter 8 ሮሜ 8 ላይ verse 2 ቁጥር it 2 says for the law of the spirit of life in Christ Jesus has made us free from the law of sin and death. ስለዚህ ከኃጢአት ሕግና ከሞት ሕግ የኢየሱስ ክርስቶስ የመጣው ያ ቀራንዮ ላይ የሆነው ነገር ነፃ አውጥቶናል። There is what is called the law of sin and death. ስለዚህ የሕግ አለ የኃጢአትና የሞት ሕግ. It is responsible for death. ስለዚህ ለሞት ተጠያቂ ብትሉ ያ እነዚህ ሕጎች ናቸው. So you suffocate it with and by the law of the life, the spirit of life in Christ Jesus. ስለዚህ በክርስቶስ ኢየሱስ በተናገረው ሕያው ቢሆነው ሕይወት ደግሞ ያንን እናሸንፋለን. If you wake up and then you feel your body is not looking the way it's supposed to look. ስለዚህ መሆን ወዳለበት ትክክል ካልሆነ ስትነሱ ጠዋት ስታዩ ችግር ካለ look for the appropriate scripture to dissolve that devil that is trying to raise ugly head. ስለዚህ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ እንሮጥና ያንን ነገር የሚፈታልና እንደ እግዚአብሔር ቃል እናስወግደዋለን። How will Moses, the Bible said he lived 120 years. ሙሴን አስቡ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ 120 ዓመት ኖረ ይላል። His eyes were not dim. አይኑ ራሱ ትንሽ ድብዝዝ አላለ። His natural strength did not reduce. ስለዚህ አልቀነሰም። በተጀመረው እንዳለ በወጣትነቱ እንደነበረ ነበር። 120 years. 120 ዓመት። You are 30 years, you already have waist pain. 30 ዓመት ወገቤን እያልን ነው አሁን። You can't walk straight. በትክክለኛው መንገድ አለ የምንራመደው። So if you get to 120, how will you live? 120 ዓመት እንኳን ቢሰጠን እንዴት ነው የምንኖረው? You cause that devil. ስለዚህ ያንን We are going to see more. We are going to see more by next week. ስለዚህ የሚቀጥለው ሳምንት እናያለን። The next channel, የሚቀጥለው መንገድ we have 3 more and then we are through. ስለዚህ 3 አለን። እሱን ስንጨርስ እንጨርሳለን። Is habits and lifestyle. በምንለማመደውና በህይወታችን ውስጥ የምናደርጋቸው ነገሮች The things that people indulge in. ስለዚህ ሰዎች የሚገቡበት ልምምድ The life people live ሰዎች የሚኖሩት ህይወት can open them up to afflictions. ስለዚህ እንደዚህ ጠቃ በሮችን ይከፍታል። For instance, wrong eating. ለምሳሌ ትክክል ያልሆነ እንጀራ ምግብ፣ wrong eating habit. ትክክለኛ ያልሆነ አመጋገብ። Just as good as food is ምግብ ምንም መልካም ቢሆን ብንበላው for the body to develop, አካላችን እንዲያድግ ቢያደርግም bad eating habit and lifestyle can also lead to the death of the body. ስለዚህ ትክክል ያልሆነ አመጋገብ ያ ምግብ ወደ ትክክለኛ ያልሆነ ሞት ይወስዳል። For instance, you like eating sweet things. ለምሳሌ ዝም ብሎ የሚጣፍጡ እንደ ኬክ፣ እንደ ስኳር፣ እንደ ምናምን sugar with sweet. ስኳር የሚመስሉ You are exposing yourself to diabetes. ስለዚህ ለስኳር ህመም እየተጋለጠ ነው። The spirit of infirmity will just partner with that lifestyle. ስለዚህ ትክክል ያልሆነ ያ ወደ ስኳር የሚወስደውን ጥቃት ሰውነታችን establish a disease in the life of the person. ስለዚህ በዛ ሰውዬ ህይወት ውስጥ በሽታን እንዲያዘል ያደርጋል። Or what you like is eating too much of fatty things. Fry, fat. Eat, keep eating. ስለዚህ ፋት የበዛባቸው ወይ ደግሞ ቅባት የበዛባቸው ምግቦችን መብላት ማለት ነው። Anything that is not done within the prescribed proportion. ስለዚህ ትክክል ባልሆነ በተቤ ማለት የተገጸ ባልሆነ ይሄኛው በዚህ መልኩ ባልተባለ መንገድ comes with a disadvantage. ትክክል ባልሆነ መንገድ ነው የሚመጣው። ትክክል ያልሆነ አመጋገብ ከተመገበ The only thing that excess of it does not come with disadvantage. ስለዚህ ያኛውን ብዙ አድርገን ስንወስድ ያንን ነገር እድል ይዞልን አይመጣም፣ መጥፎ ነገር ይዞ ይመጣል። Is loving God. እግዚአብሔር መውደድ ብቻ ከልክ በላይ መውደድ ብቻ ነው አትከብ። Too much of love for God is not bad. እግዚአብሔር ዝም ብላችሁ ከአቅም በላይ መውደድ ችግር አያመጣም። So you see someone who is smoking, የሚያጨስ ሰው ብታዩ he is only predisposing himself to lungs cancer. ስለዚህ ይሄ የመተንፈሻ አካል ካንሰር የሚባል በሽታ ይመጣል። Someone who is drinking alcohol, አልኮል የሚጠጣ ሰው ደግሞ ብታገኙ you advise him, he doesn't want to stop. ስትመክሩት ማቆም አይፈልግም። Exposing himself to liver cirrhosis, liver cancer. ስለዚህ ወደ ጉበት ካንሰር ወይ ደግሞ ወደ ጉበት በሽታ ይላል። He can even expose himself to hypertension. ስለዚህ ወደ ጭንቀት ውስጥ ወይ ደግሞ የደም ችግር ውስጥ ሊገባ ይችላል። As basic as eating junks, you know junk food. Hamburger, sandwich. You eat every day, you go to that place and chop it, eat it.
ስለዚህ በቃ እንደዚህ ዋው በርገር ምትሏቸው እዛም ያሉትን ጠቅላላ ማለት ነው እዚህ ሃምበርገር በርገር ሚል አካባቢ what you are doing you are destroying your system from within. ስለዚህ መስራት ያለበት በትክክለኛው መንገድ እንዳይሰራ ነው ሰውነታችን የምናረገው. Because when there is an accumulation of what is called cholesterol in the system, ኮሌስትሮል ከልክ በላይ በሰውነታችን ሲጠራቀም they go and start blocking your blood vessels. ስለዚህ የደም ቧንቧችንን ይዘጋል. And when they are blocking those blood vessels, something that is supposed to be like this, right? The cholesterol will come and reduce it like this. ስለዚህ እንደዚህ እንደ ቱቦ ብታዩት ቱቦ ውሃ የሚያስተላልፈው አለ አይደል? እሱን እንደሚዘጋ ውሃ እንዳይተላለፍ እየወፈረ ስብ እየሰራ ይመጣል ማለት ነው. Because they cover the opening of the blood vessels. ስለዚህ የደም የሚተላለፍበት ቱቦ መከፈት ሲኖርበት And then when they cover that, what you realize as a side effect is the blood pressure. Have you ever tried to press water from a pipe and then you close the mouth? Right? አሁን እንደነገርኳችሁ ነው የውሃ ማስተላለፊያ ቱቦ እየጠበበ ሲመጣ ውሃው ሲወጣ በኃይል ይወጣል ደም ግፊት ማለት ነው. When water is flowing through a pipe normally and then you squeeze the mouth of the pipe, you know how yes, that's what happens. ሳላችሁ ታረም እንደዛ በኃይል እንዲወጣ ያደርጋል. ደማችንም እንደዛ ነው ኃይል እንዲወጣ. So what it does, it increases your blood pressure. ስለዚህ የደም ዝውውራችንን ወይ ደግሞ ደም ብዛት የሚለው በዛ መንገድ. And when high blood pressure is increased, it begins to have effect on the heart. ስለዚህ ደም ብዛታችን ከፍ ሲል የልብ ምታችንም ችግር ያመጣል. So that one is not the devil directly that caused it. ስለዚህ ጠላት ብቻ አይደለም ቀጥታ ወደኛ የሚያመጣው ይሄን Eating habits. የምግብ አመጋገብ ስርዓታችንም እንደዛ ያመጣል. But I decree that God is going to help us. በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኢየሱስ ዛሬ ይረዳል. To strike a balance. ትክክለኛ አመጋገብ Or እንዲኖር. someone that is very, very loose, irresponsible, sleeping with different men or women on the streets. አንዳንድ ወንዶች ደግሞ አሉ ከተለያዩ ሴቶች ጋር ዝም ብሎ የሚተኛ. And the person collides with HIV. ስለዚህ HIV ቢገኝበት All right? He collides with HIV. ስለዚህ ከኤችአይቪ ጋር ሄዶ ግጥም የሚለው The lifestyle led to that. ህይወቱ ነው ይሄንን እኮ ያመጣበት. So the spirit of infirmity will absolutely partner with that disease. ስለዚህ ሰውነታችን ላይ እንዳይሳካ የሚያደርጉ የሚያጠቁ መንፈሶች ከዛ ድርጊታችን ጋር ይጋጭና የሰይጣንን ነገር እንድናደርግ ወይ እንድንሆን ያደርገናል. So the solution to this one now, ለዚህኛው መፍትሄ ምንድነው? learn to eat right. በትክክለኛው መንገድ መመገብ. Eat the right proportion. ትክክለኛ የሆነ መጠን መብላት መመገብ. Don't just eat anything and everything you see because you are hungry. ያገኘው ሁላ ስለራበን ብሎ አለመብላት. And by the way, I want to let us know that this your body, you need this body to function on earth here. ስለዚህ ይሄኛው አካላችን በምድር ላይ በትክክለኛው መንገድ እንዲሰራ the day affliction or whatever chokes the possibility of this body to survive on earth. በምድር ላይ ትክክለኛ መስራት እንዳለበት እንዳይሰራ በሌላ መንገድ ሲጠቃ the spirit has to return back to his owner. ስለዚህ መንፈሳችን ወደ አልሆነ ቦታ ወደ መጣበት ወደ አምላካችን ይሄዳል. The body is left here. ስለዚህ ስጋችን እዚህ ጋር ነው. Second to the last, በመጨረሻ አንድ ወደ ላይ the wrong utterance, the wrong talk. ትክክል ያልሆነ ንግግር. Wrong talk can bring problems upon the life of a person. ትክክል ያልሆነ ቋንቋ ዝም ብለን የምናወራ ከሆነ በሰውየው ላይ ጥቃትን ወይ በሴትዮዋ ላይ ጥቃትን ያመጣል. Proverbs chapter 12 verse 18. ምሳሌ 12:18. He said, there is that speaketh like the piercings of the sword, but the tongue of the wise is health. ስለዚህ ትክክል ያልሆነ ንግግር በትክክለኛው ሰው ካልሆነ በሽታ ግን ትክክለኛ የሚናገር ሰው ጤናማ ይሆናል. Don't stop declaring positive things about your life. ስለዚህ በየቀኑ ትክክል የሆነውን ነገር በህይወታችን መናገር አለብን. Don't stop declaring health upon your life. ስለዚህ ጤንነትን በህይወታችን ላይ ማወጃችንን ማቆም የለብንም. Because your confessions determine either your health or destruction. ስለዚህ የምንናገረው ነገር ትክክለኛ የሆነ ነገር ወይ ደግሞ ትክክለኛ ነው ነገር ያደርጋል. In Proverbs 18 verse 21. ምሳሌ 18:21 ላይ The Bible says life and death are in the power of the tongue. ሞትና ህይወት በምላሳችን ላይ ነች ይላል. Never confess your facts. ስለዚህ እውነቱን
መገናኘት ማወቅ አለበት። Declare your heritage of divine health. መለኮታዊ ጤንነታችንን የተቀበልነውን ውርሳችንን ማወጅ። I think it's Joel chapter 3 verse 10. The Bible says, "Let the weak say, I am strong." ስለዚህ ዮኤል 2:3 ላይ መሰለኝ ደካማ የሆነ ብርቱ ነኝ። Don't confess the facts around your life. ስለዚህ በህይወታችን ያለው የሚገጥመን ነገር don't explain what you feel. የሚሰማችሁን ነገር አትግለጡ። Declare and confess against what you feel. ስለዚህ የሚሰማችሁ ትክክል ካልሆነ በሱ ላይ አውጁበት። Say what is written, not what you feel. የሚሰማንን ሳይሆን የተጻፈልንን መናገር። It doesn't take away the fact. ስለዚህ እውነታውን አይደለም ወደኛ ወደዛ There's a አይወስደው። difference between the fact and the truth. ያለው ትክክለኛ ነገርና እውነት ልዩነት አለው። The fact is you are feeling headache. ስለዚህ እውነታው ምንድነው? ራስ ምታት አለብን ምሳሌ። The truth is by his stripes I am healed. ግን ትክክለኛ እውነቱ ግን በመገረፉ ቁስል ተፈውሰናል ነው የሚለው። So instead of confessing the fact, ስለዚህ እውነታውን ያለንን ነገር ከምንቀበል declare the truth. እውነታውን የቃሉን ትክክለኛ ነገር ማወጅ። And the truth is the word of God. እውነት ደግሞ እግዚአብሔር ቃል። He said, "For we are justified by the truth. The word is truth." ስለዚህ በእውነት ነው የምናረጋግጠው። እግዚአብሔር ቃል ደግሞ He says, "Sanctify us by the truth." John 17:17, I guess. Let's look at it. John 17:17. ዮሐንስ 17:17 Yes. He says, "Sanctify them through thy truth. Thy word is truth." ስለዚህ በእውነት ቀድሳቸው ደግሞ ቃሉ ምንድነው? እውነት ነው ይላል። And the truth is superior to facts. ስለዚህ እውነቱ ደግሞ ከነገሮች ሁሉ በላይ ነው፣ ከምናየው ነገር ሁሉ በላይ ነው። The fact is I don't have money in my pocket now. እውነታው እኮ በኪሴ ገንዘብ የለም ሊሆን ይችላል። But the truth is my God shall supply my needs according to his riches in glory. ስለዚህ እንደሱ ባለጸግነት መጠን እግዚአብሔር ነገሮችን ሁሉ ወደ እኔ ያመጣል፣ አቅርቦት ያደርግልኛል። The fact is my whole joints are weak. መገጣጠሚያዎቼ ትክክል አይደሉም፣ አይሰሩም ነው። When you speak to support what you are feeling, you give energy to it. የሚሰማን ነገር ላይ ቃል ስንናገር ኃይል ነው የምንሰጠው። But the truth is Matthew 8:17 himself took my infirmities. ስለዚህ አለመሳካትን የተጠቃውበትን ነገር ሁላ ወሰደልኝ ይላል። He said he took my infirmities. ስለዚህ አለመሳካትን ጥቃትን የሆነ ያለብኝን ነገር መጥፎ ነገሮች ወሰደልኝ ነው ቃሉ። So if he took it, I don't have it anymore. ስለዚህ ከወሰደልኝ እኔ ጋር ምን ይሰራል? Let's go. Okay, what's the solution to this one? ምንድነው ለዚህኛው መፍትሄ? Change your vocabularies by scriptures. የምንነጋገረውን ቋንቋ በመጽሐፍ ቅዱስ መቀየር። Every day you read the Bible not just for head knowledge. Change the way you talk by how the Bible talks. ስለዚህ ለእውቀት ብቻ የምናስቀምጠው ሳይሆን ቃሉ እንደሚናገረው መናገር መቻል። A lot of us, our speeches are filled with negativities. ስለዚህ ብዙዎቻችን ቃሎቻችን በትክክል ባልሆኑ መንገድ ነው የምናወራቸው። The Bible is saying something, you are saying another thing. መጽሐፍ ቅዱስ አንድ ነገር ይላል፣ እኛ ደግሞ ሌላ። And whatever you declare is what you see. የትኛውም ያወጅነው ነገር ይታያል። Finally, let me just leave it at number 6. Is bitterness and unforgiveness. መጨረሻው ደግሞ መራር መሆንና ይቅር ባይ አለመሆን። Number 6 channel, bitterness and unforgiveness. መራር በቃ የመረረ ሰውና ይቅር አለ ማለት። It opens the way for sicknesses. ስለዚህ ወደ በሽታዎች በር ይከፍታል። Somebody did something against you and you say you will never forgive the person. ስለዚህ የሆነ ሰውዬ በሆነ ነገር አጠቃን መረርበት፣ ለዛ ሰውዬ መቼም ይቅር አልለው ምን ይሆን? You know, someone said that bitterness is like taking poison. ስለዚህ መራር መሆን በሆነ ነገር ላይ በቃ ችክ ማለት ልክ መርዝ እንደሚወስድ ሰው። You are taking poison and you expect another person to be hurt. ስለዚህ እኛ መድኃኒት ወስደን ለምሳሌ መርዝ ወስደን ሌላ ሰው እንዲሞትልን እንደመጠበቅ እንደማለት ነው። I'm drinking poison. ስለዚህ እኛ መርዙን ጠጣ ነው ለምሳሌ And I'm expecting the poison should affect him. የሚሞተው ግን ሌላ ሰው ነው ብሎ መጠበቅ ማለት ነው። It's possible the person that offended you had even forgotten and gone ahead with his life. ያናደዳችሁ የክፉ ነገር ያተራባችሁ ሰዎች እኮ ህይወቱን እየኖረ ነው በቃ አለ። But then you tied your life down. ስለዚህ ህይወታችንን ወደ ታች ነው የምንጫነው። I will not forgive him.
I will not forgive her. And that thing is eating you inside. Bitterness in the heart can translate to affliction in the body. Medically proven. I was reading a research from John Hopkins University. John Hopkins University ነው ከዛ ምርምሩን ያገኘሁት John Hopkins is one of the topmost universities. ስለዚህ በጣም ትልቅ ዩኒቨርሲቲ ነው ይሄ medical wise they are top notch. በዚህ በሕክምናው ዓለም ላይ በጣም የላቁ ናቸው. And this is what happens that when you don't forgive a person you keep bitterness in your heart. ስለዚህ ለሰውየው ይቅርታ ካላደረግን ያ የሚመረው ልባችን ላይ የሚከብደው ነገር ልባችን ላይ ይቀመጣል. It releases negative emotions. ትክክል ያልሆነ ስሜት ይረጫል. It leads to what they call emotional problems. ስለዚህ ይሄ ስሜታዊ ችግሮችን ይዞ ይመጣል. It can lead to anxiety. ስለዚህ ወደ ጭንቀት ያድጋል. It can lead to depression. ስለዚህ ወደ ጭንቀት ያደገ ይመጣና ብቻችንን ተከለን ነው. It can lead to lack of sleep. እንቅልፍ እጦትን ይከታል. When you see the person, your heart just something just cuts in your heart as if you should dagger the person. ስለዚህ ልቡ ልክ እንደነካው የሆነ ሰውዬ በቃ እንደዚህ ዘሎ እንደሚነሳ ሰው እንዳለው ይሆናል. And these emotional things I talk about ስለዚህ እነዚህ ስሜታዊ ነገር ያወራናቸው ነገር have a way of triggering some hormones in the body of a person. ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ከሰውነታችን ሆርሞን ጋር ግንኙነት እንዲያደርግ ያደርጋል. And those hormones have a way of start gradually destroying the body of the person. ስለዚህ ያኛው የሚያድገው ሆርሞን ሰውነታችን ላይ ያለውን ነገር በቀስ በቀስ እየገደለ ያጠፋ ይመጣል. So the person who holds people in the heart and doesn't forgive ስለዚህ በልቡ ያንን ያስቀመጠው ሰው ይቅር ያላለው ሰው is predisposed to arthritis, joint conditions. ስለዚህ የመገጣጠሚያ ችግሮችን ያመጣል. Because those hormones release some things that deposit at the joints. ስለዚህ እነዛ የሚለቀቁት ሆርሞኖች በዚህ በመገጣጠሚያ ላይ ይጠራቀማሉ. It can lead to high blood pressure. ስለዚህ ለደም ግፊት ያዳርጋል. It can lead to ulcer. ስለዚህ ወደዚህ አሁን ወዳለው ቦታም ሊከተል ይችላል. Leads to digestive problems. ስለዚህ ይሄ የምግብን የሚያዋህዱ ችግሮችን ያመጣል. እንዳይፈጭ የሚያደርግ ምግብ እንዳይፈጭ ያደርጋል. The root of it is unforgiveness. ስለዚህ ያ ሁሉ ምንጩ ምንድነው? ይቅር አለ ማለት. I had a story from the senior pastor. ከመጋቢ ከዶክተር ፖልቼ የሆነ ታሪክ አለ. He said a woman was dying of an affliction. I don't know whether it's cancer or whatever. በሆነ ጥቃት ብቻ የሆነ ሴት እየሞተች ነው. ካንሰር ይሁን ሌላ ነገር እርግጠኛ አይደለሁም. Because and then they had done everything. I can't tell what affliction it was. ምን እንደሆነ የተጠቃቸው የታመመችው Medically they had done everything they can to get her well. ስለዚህ በሆስፒታል በመድኃኒት ያልሞከሩት የለም ጤናማ እንድትሆን. She couldn't be well. ጤናማ ግን ልትሆን አልቻለችም. So by a spiritual insight her pastor was able to diagnose. ስለዚህ በመንፈሳዊ ዓለም ፓስተር አዩት. That is as if there is somebody that you have held in your heart you have refused to release. ስለዚህ በልብሽ ላይ ያሰርሽው ሰው አለ እሱን መልቀቅ አለብሽ. I said yes, it's my husband. አዎ ባለቤቴ ነው አለች. You know some men can be terrible. ሰዎች እኮ በጣም ክፉ ናቸው. Some women can be very terrible too. ሴቶቹ ልክ እንደዚህ. After we built together, ስለዚህ አንድ ላይ ከመጣን በኋላ we struggled together, raised and built a big house. We have got to a point to rest. ስለዚህ አንድ ላይ መጣን ትልቅ ቤት ሰራን ወደ እረፍት መሄድ ሲኖርብን And one day he wakes up and kicks me out of the house. ስለዚህ አንድ ቀን ተነሳና ከቤቴ ውጪ ብሎ That አባረረኝ. he's not interested in the marriage again. ስለዚህ በትዳር ውስጥ ደስተኛ አልነበረም. And goes and picks another lady to come and live inside my sweat. ሌላ ሴት አመጣና በዛ ቤት ውስጥ እንድትኖር አደረገ. Say I will never forgive him. ይቅርታማ መቼም አላደርግለትም አለች. And because of that በዛ ምክንያት she developed a health condition. ስለዚህ በሽታ እንዲያድግባት ትክክል እንዳይሆን ሰውነቱ አደረገ. Say madam you have to let him go. እናቴ መልቀቅ አለብሽ ባክሽ. At least for your own life's sake. ለራስሽ ህይወት ስትይ ይህን ሰው ነፃ አውጪው ይቅር በይው.
Just leave it in the hands of God. በቃ በእግዚአብሔር እጅ ይሄን ነገር ስጪው። Let God judge between you and him. ስለዚህ በአንቺና በሰውየው መካከል እግዚአብሔር ይግባ። You are drinking the poison of unforgiveness. ስለዚህ አንቺ የወሰድሽው ይቅር አለማለትን መርዝ ጠጣሽ። And hoping that your husband is going to die. አንቺ ያሰብሻለሽው አንቺ መርዙን ወስደሽ ባልሽ እንዲሞት። And several times you realize those people are still prospering as you are hurting yourself and they are prospering. ግን ያንን ሰውዬ ስታዩ እነሱ እየበለጸጉ መልካም ሕይወት እየኖሩ ነው፣ አንቺ ግን ችግር ውስጥ ነሽ። The best thing to do is to let him go. ስለዚህ በጣም ጥሩ ነገር የምናደርገው ልቀቁት። And with tears in her eyes. በእንባ አይኖቹ ላይ ታየ። With tears in her eyes. በአይኗ ላይ እንባ ፈሰሰ። She said, I let him go. ይሄድ በቃ ለቀቁት። And she became well. ከዛ በኋላ ጤነኛ ሆነች። You know that if you don't forgive, God will not forgive your sins too. ታውቃላችኋል፣ እናንተ ለሰው ይቅርታ ካላደረጋችሁ እግዚአብሔር ለእናንተ ይቅር ለማለት So you are not only holding the person, you are tying your life down. ስለዚህ ሰውየውን አይደለም ወደ ኋላ ምንተው ህይወታችንንም እያሰር ነው። When you don't, in Matthew 18, ማቴዎስ 18 Matthew 18, 34 to 35. ማቴዎስ 18 ከ34 እስከ 35 It was a story Jesus told about a servant who was owing and then was forgiven. ስለዚህ የሆነ አገልጋዩ አለ እሱን ደግሞ ይቅር እንዴት እንዳለው ነው ኢየሱስ ቢናገር። And then he saw another person that was owing him and he didn't want to forgive the person. ስለዚህ የሆነ ሰው ደግሞ አለ የሆነ ነገር ለሱ ሰጥቶታል እሱ ይቅር አለለት ያኛው ሰው ደግሞ ይሄኛውን ይቅር አለለው አለ ማለት ነው። The master said, I forgave you, why don't you forgive the other person? እኔ ይቅርታ አልኩላ ለጌታው አንተ ደግሞ ሌላውን ለምንድን ነው ይቅር ማትለው? የሚል ታሪክ አለው። Tie him and throw him to the tormentors. ስለዚህ አሰረውና ጣለው ወደ ውጭ። The realm of tormentors is realm of afflictions. ስለዚህ የመንጠቃት ነው የመንጣል መንፈስ እምቢ ማለት የሆነ የመያዝ ነገር ማለት ነው። That will not be your portion in the name of በጌታ Jesus. በኢየሱስ ስም የኛ ድል ፋንታ ይሄ አይሆንም። The solution to this one ለዚህኛው መፍትሄ ምንድነው? is receiving the grace to forgive ይቅርታ የማለትን ጸጋ መቀበል and let go of wrongs. በቃ እንዲሄዱ ትክክል ያልሆነው ነገር ከኛ እንዲሄድ ማድረግ። Maybe for someone you need to send a text message to that person that has hurt you. ለአንዳንድ ሰዎች አሉ ለጎዳችሁ ሰዎች ቴክስት ሜሴጅ መላክ ሊኖርብን ይችላል። Not necessarily expecting them to even send you a text. እነሱ እንዲልኩላችሁ አትጠብቁ። Not necessarily that you even offended them. እናንተም እንዳነዳችሁ ሊሆን ይችላል። እናንተ ችግር In fact, ተፈጥሯቸው እነሱም ተፈጥሯቸው it is either ways, whether you offended them or they offended you. እነሱም ችግር አመጡ እናንተም ችግር አመጣችሁባቸው። Release them from the depths of your heart. ስለዚህ ከልባችሁ ከጥልቅ የሆነው ልባችሁ ውስጥ ይቅርታ ከዛ ልቀቋቸው። When you live in unforgiveness, ይቅርታ ባልሆነ ነገር ውስጥ ስንኖር ግን you afflict your body. ሰውነታችን እንዲቀጣ ወይ ደግሞ እንዲጠቃ መንገድ And ይከፍታል። then you are at a risk of hell. ስለዚህ በትክክለኛ ወይ ደግሞ ትክክለኛ ያልሆነ ነገር በእኛ ውስጥ እንዲሆን Because እናደርጋለን። if you don't forgive those who offend you, ያናደዷችሁን ወይ ትክክል ነገር ያልሰሩ ሰዎች ካናደዷችሁ the Bible says God will not forgive you your own sins that you commit. እነሱን ኃጢአታቸውን ይቅር ሳትሉ እንዴት ታዲያ ኃጢአታችንን ይቅር ይላል? That your sins will also be remembered by God. ስለዚህ በእግዚአብሔር የኛ ኃጢአትም ይቅር ያላልነው ይታወሳል ማለት ነው። It doesn't matter how terribly they hurt you. ምንም አሰቃቂና ከባድ ቢሆን Leave them in the hands of God. በእግዚአብሔር እጅ ልቀቋቸው። And I decree in the name of Jesus በጌታ በኢየሱስ ስም አወጅኩ። that the name through which you have preached what was preached this ዛሬ morning, የሚሰበከውና ከስም ሁሉ በላይ በሆነው ስም that anything that looks like sickness, affliction in your body, በሰውነታችሁ ህመም ወይ ጥቃት የሆነ ነገር ከተሰማ that has come in through any channel or route, በየትኛው መንገድ በየትኛው መሰረት ይምጣ we curse them in the name of Jesus. በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ ነቀልናቸው። I decree the grace to live in health, በጤናማ የመኖርን ጸጋ ጠራን። the grace to live in the realm of redemption. በፈውስና በመዋዠት ህይወት እንድንኖር ዛሬ ጠራን ኢየሱስ። Redemption not just from sin but from sicknesses. ከኃጢአት ብቻ አይደለም የዳነው እንደገና ደግሞ ከበሽታም That grace is released upon you in the ያ name of ጸጋ Jesus. በኢየሱስ ክርስቶስ በእናንተ ላይ ተለቀቀ። Lift up your hands and give God praise. Stand to your እጃችሁን feet. ከፍ Stand to your አድርጋችሁ feet. ቆሙ። በእግራችሁ ቆሙ። Appreciate Him for what He has spoken to us today. በእግራችሁ ቆሙ። Father, we ዛሬ thank you. ስለተናገረን አመስግኑት። To you be all the glory. ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን። To you be all the glory. ሁሉ ክብር ላንተ Give Him ይሁን። praise for the gift of His word to us. አመስግኑት ቃሉን ስለሰጠን። Father, we bless your name. አባቶች ስምህን Father, we እንቀድሳለን honor your name. እናከብረዋለን ስምህን In the name of Jesus. በጌታ በኢየሱስ